mu e dia mass sports park for no ya ba de ne ya ba entie bia na wohwehwe ya chiri kwan wa adre fontinten fidie ne so a ko Facebook anasa YouTube Max FM Ghana na eni yen eni kasubo mu e wo hono mo na said the production team no aye ready na wo bia so aye ready say ye de dwumadie no ebesom wo no tame kuchu na eni papa ewo mu ne ye segment ahodro nketo akese ni mu adentemu a eka bomu ni nyina ensom wo e wo fidie yi eso na wonum si e base ya na jese ye kwakoda nyankopon ase ya ne sa na mamembusa kosua se ne ho te se mponi na enu adade ne si ye ade ache ye de nyame ase ya na nyame ni de da ya da na siminua ene nso so ya da na se okay yakwa aba wa ma de pache ye de nyame ase yakwa aba wa ma de pache enti afi na wode wa fidie na to ha ye se nyankopon enhyira wo papa pa ana fidie ne dɔɔso pa ne sɛ wode ato Max 89.7 FM bra YouTube sisi a ne ne ni kasobo mu Max FM Ghana na eja ye ne wo entena anopa yi a kopontama no nkro bebo na eja ye nya mu Enfama Sports Park fo no na enne nipa obeboa ye edi animu akwakoda nyame ase ne din de Apostle Francis Ofe Royal Bible Church International ya ewo kasoa Apostle wo so no aye ready dia me na na se ye manache na ye nsanso e mana kwaba Apostle ye de wasem wache mu akwaba ira masipa na wumpompo ti senie Erade Abdom hoye pa anopai yenso nyame adomo ye gumuara jamompai bon kakran na etimi yen a ye de te ase anopai yemfa ne se bia na wo bi pade dindindin afiri nyame ho enso ne ye kakra na nyame di ama no na wo so di kan da nyame ase ansa na ne kese pa na wo pe no ne nsatimi aka na wakwakoda ne sofu point dia afutu sem dia nkuranhye sem asem be na wo ka che nipa no na entimi ma ne ho emra ne ho so yo ni kabra nyame inshira ane wajuma ya ko ni na nyame inshira mo na onye me kese o ejuma kese a mama mo kwanya rabe de mo ye o my Ghana ni dia sini rabe inshira me de da rabi nyankopon asese omai sa kunya yami nyamema emedi ankomo katra ichia otie ko nyina so rabi inchira bidia odia ra ye kase aseda kra aseda eye ten eya entempi no yente sasa no afinche no eya na toda bia ye ma ye di sadie ni momu no edoso nanso ye ba Ewurade mu a toda bia na Ewurade hwehwɛ sɛ nipa ɛbɛda ɔne Nyankopɔn afɔ kase aseda ye afɔre kɛse a wobɔ ɛde ama Ewurade aseda ɛyɛ afɔre kɛse a wobɔ ɛde ama Ewurade sɛ abe na wɔn nsa aka anaasɛ wɔn nsa nkan na wɔn mu anidasoɔ ɛno ɛna yɛsɛ ko de nyame ase a Awurade ɛhwehwɛ sɛ yɛbɛda n'ase ɛwɔ gyidie mu yɛka gyidie aseda a ɛtɔda bi a ɛnyɛ sɛ wɔn nsa aka de no ɛna wɔde aseda de ma no daabi ne mmom no sɛ wɔwɔ Awurade mu gyidie nti ɛna wɔda n'ase eti no onyame ayɛ adom kɛseɛ na sɛ ɛnɛ Awurade ma yɛ ahoɔden a ade edi kan kɛseɛ ne sɛ yɛde Awurade aseda ɛde ma no yɛdi kan kɛseɛ ɛne sɛ yɛde Awurade aseda ma ɛnyɛ sɛ edi a wowɔ na abusu hɔ anaasɛ wowɔ na wo ho atɔ wɔ ɛno nti ne yɛde Awurade ase ɛsiane sɛ deɛ ɔbɔ mpayɛ a wobisa adwuma no ɛnɛ sɛ ɔyare da hɔ no sese a ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛbɔ adwuma no mpayɛ deɛ mu adeɛ a ɔbɛhwehwɛ ɛne sɛ wobɛnya nkwa anaasɛ wobɛnya ahoɔden ɛno ne adeɛ a ɛdi kan a nnipa no ɛhwehwɛ ɛno nti na abibi a yɛda Awurade ase no yɛhyɛ yɛ gratitude yɛda yɛni sɔ kɛseɛ ɛde kyerɛ Awurade ɛwɔ deɛ Awurade ayɛ ɛde ama yɛn ɛfiri sɛ nkwa ɛyɛ adeɛ a ne boɔ ɛyɛ den ɛkyɛn biribi biara nkwa ɛyɛ adeɛ a ne boɔ yɛ den ɛkyɛn biribi biara ɛfiri sɛ wɔwɔ nkwa nko adeɛ a nneɛma bɛtumi asesa at any time
bibia betumi asesa bibia betumi atoye de woni nkwa no ono no woni ni daso ba de won nkwa no eni daso ewo anuti anopai bibia wo bi awuti me no be se me ka bibi kira wo se Ewurade ama wo nkwa nko ha de na ekire se Ewurade wo bibi ye o wa brabom ti enu kwan se wo ma ohawo no esote ho wan kasa wo swa load no ede to won se dabi e wo se wo ma wo mu eda kwan na wo hu se ade atumi ache wo no onyankopon eka wo ade nya ache wo no ade Ewurade nyankopon eka wo se amalisa na se wan ti ase sa MP no wode adwendwi bebree eto wo so ba ebda ne sa na owura fidie wo nyankopon aye o wa brabo eba ne sa na owura fidie wo nyankopon aye enu nti no ade Ewurade hwehwe ede afiri enche ne se yedi asida ede bema no ebre ye ene ebra enyem wode me se David ekobo mpaye ede asida ekoye fasting sere de maneba say na bofra na wo yaro no abofra ni dinya enkwa according to 2 Samuel chapter 12 verse 16 to 23 abofra ni dinya enkwa Bible say David fasting na evi ogu ye fasting na ogusu ye fasting no Bible say ogusu sere se Ewurade e de abofra ni nkwa meche no abofra ni fa mu wiye abofra ni fa ewuye ni David sorry ye na wodidi ye na Bible say wo de Ewurade ase na nipa ejina nche na eka se ade njina abofra ni ya ni momo ye fasting ni abofra ni mu ye pe oso de awudidi na wo de Ewurade ase why need you penti ase aya ye time ka se David de Ewurade akoma so the secret is David yobia o mani problem en chane so adi ni ye mo ni David e de ayeye ene na se e de Ewurade anu ti ni hu sa enipa we de onyankopon enam no so a oyeye on se program no o de wura Bible say no to ayeye nyom e de Ewurade o de Ewurade apni situation ya reka se no a o de wura ni nya no chipi ba ono ye kuma ono no de wura a wo hwenya na so David an complain ba kokora o course wa ma ne focus is Ewurade ọ̀rọ̀ fún awutie mi sẹ wọ́n bẹ di Ewurade adi na sẹ wọ́n bẹ kọ́ so adi wọ́n adwene esi Ewurade so na wọ́n kọ́ so adi Ewurade ase a mẹka mẹkyerɛ sɛ wọ́n situation na ɛyɛ adi ketewa bi ɛwɔ Ewurade anim adeɛ baako pɛ na wɔsɛ wɔ nipa ɛte aseɛ ne sɛ obi bi a ɔwɔ nkwa no ɔwɔ adehiadeɛ ntwamu da deɛ yɛ wɔ news no ɛnyɛ adeɛ bɛfiri hɔ nom da always wɔ biribi wɔ wɔn anim. But so why Jia so and one media with Yankopon Eya, the Biabemo Adia, a Momobu also. But you be the accident at the Beme Radia, Obemusa Ampa, a Radin Yankopon Ekano. Ubehu say Ampa, a Radin Yankopon Ekano. Yea, Apostle, ye Cassa Yankopon and Shop Papa Pabusia, Apostle Francis of Faye. Royal Bible Church International, ya a worker, so an apostle, and I want to media be and Koswa, wait to mini share. More Abra, and I'll say, Oba, yeah, a sorry now, or Casua Mountain. Now, every Tuesday, be a none of passing in a Cocotanasi, and Yambo 930 Pepeta, Metanasi, Namasho Bibia, or Bibia, program Bia. Our baby bia na my ho kwan se Ewurade betumi afa yeso no bekasa e de ache nipa na ye one on one aw betana sia de ha obi ya na di nkomo na de Ewurade beka che ne aka che de o se bompa ya ne abompa e de afa nka je bia anso e ye mpai bokese e ye healing and miracle service a koso e wo sorry denim ye cheje anopo 9:30 bia e de kokoto 2 p.m. invite obi bia program kesi so e baso program kesi plan so e baso year 23rd to 26th breaking financial spare and also e baso e that month in September that you be there say obetumi about yeah should be biara enkran say obetumi ababi na Nyankopon emfa Apostle Francis of so na o nshira no na onye na dom enti akoso yade na ye ka kira Apostle ansa na wako
Apostle yɛsi nyankopɔn hyira ɔnyɛ wo kɛseɛ na ne ɛda w'ani so da wakɔma so no sɛdeɛ wabɔ mpayɛ ama yɛn wakyerɛ sɛ yɛnna aseda ɛwɔ yɛ haw mu yɛatete mu nyinaa no nsɛ sɛ yɛka sɛ yɛwɔ haw nti nsɛ sɛ yɛda ase no nyankopɔn nso mfa the same word so na wɔnhyɛ wɔ nimonyam na yɛnhwɛ sɛ neɛ wayɛ a wogu so yɛ nyinaa nso ɛbɛtumi akɔ so yie paa yɛda ase nyankopɔn hyira wo. Amen. Nso yɛda ase papaapa. Na menya hɔhoɔ mɛyɛ me ho sɛdeɛ mennim no ai na ɔno ankasa ɛde ne din ato dwa yɛsɛ nya hɔhoɔ baako ofia ha prophet apostle nyame nipa yɛde wasɛm a wakyɛ ma wakɔ aba ya mini aba na ho mpo te sɛ nie ɔbɔ ade adaro ma ɔde ndɛso akyɛ anɔpa yi die gye sɛ yɛabɛsra yɛn yɛda wase sɛ waba yɛn sra bɛn mu anɔpa yi deɛ na wo ne yɛ chansa na gya yɛatoa yɛ dwumadie no so koraa wodi ntiɛtiɛtiɛtiɛtiɛm okay anɔpa yi deɛ mene max fm etiefoɔ ɛkyɛ ɛne sɛ bɛdi nkan ada obi biara ase na mede nkyia ɛfiri ɔbɔ adeɛ hɔ Nyankopɔn ɛde ama wo sɛ anɔpa watumi anya akwanya wanya nkwa na wode wafidie ato ha sɛdeɛ wodi nkan kan no fidie ne dɔɔso nso wetiefoɔ akyerɛ ɔdɔ ɛsan ne dwuma pa a woyɛ nti nyame hyerɛ obi biara anɔpa deɛ mewɔ ɛde ma wo obi biara a wotie me ne sɛ deɛ mɛka akyerɛ ne sɛ ɛngye ntom adeɛ biara a wate deɛ kɔ so wabrabɔ mu abusua no mu a ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ ɛni kwan sɛ ɛba ne saa ne nso aba deɛ mɛka akyerɛ ne sɛ ɛngye ntom yɛ culture no mu a ɛwɔ Numbers chapter 27 verse 1 hɔ ɛba mmaa bi ɛsɔreeɛ ɛwɔ ɔmo papa agyapadeɛ so ɔmo papa ɛkɔ ntokwa ɛna owuiɛ with the cause of ntokwa no mu na ɔmo ahyɛ ɛde atoɔ sɛ ɛsiane sɛ papa no wanwo ba bɛrima nti agyapadeɛ a yɛrekyɛ no na ɔmo kɔɔ ɛko no mfasodeɛ ɔmo nya afiri ho no yɛde ma ɔmo ba bɛrima nko a na ɔmo sɔreeɛ ɛkɔ Moses wɔ ɛkɔka kyerɛ ne sɛ ana yɛgya ɛwuiɛ no wɔngya bɛrima nti ɛnsɛ sɛ yɛn mmaa no yɛn nsa ka ne agyapadeɛ no bi anaa na ɛyɛ adeɛ a ɔmo ahyehyɛ ɛde ato hɔ no nanso ɛberɛ a ɔmo sɔreeɛ no ɛtu anammɔn no ɔmo angye saa nsɛm da hɔ no a yɛka to hɔ no antom na Moses ɛkɔ Awurade anim ɛde asɛm no kɔmaa Nyankopɔn sɛ sei na mmaa no ɛyɛ dɛn ɛɛka na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ deɛ mmaa no ɛka no ɛwɔ mu pɛpɛɛpɛ aso sɛ mmaa no ɛtena ase na ɔmo gye di ansɛm no a yɛaka to hɔ no ɛtu mu a ka ebia nka ɔmo nsa nka deɛ ne kwan sɛ ɔmo nsa sɛ dɛn ɛka ebusua a wofiri mu yɛaka asɛm bi ato hɔ mpobrɔno a wote so a wotɔn adeɛ beebi a wotɔn adeɛ no yɛsɛ ha deɛ yɛntena ha ɛmbɔ bra yɛntena ha ɛntɔn adeɛ wɔ obi atɔn ano wabɔ ka yɛaka ma no ewura wo tirim ewura wo sunsum mu nti wagye atom ɛna ɛdi wunya sɛ woyɛ nipa saa a wate saa nsɛm no a yɛaka saa nsɛm no akyerɛ wo saa nneɛma no bi ɛdi wunya ɛwɔ abusua mu anaa hemfa a anapɛ deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ ɛngye ntom me nua baa ɛngye ntom me nua bɛrima ɛngye ntom maame papa ɛngye ntom ebia wogye to mu wɔ wowa abrabɔ so but wo mba ɛngye ntom ɛma wo mba na sinkete sɛ no matter what has been said adeɛ bi a wate ɛmfa wo ne ne yɛbɛsi wo deɛ wabere so no wongye ntom wobɛtu anammɔn na wasinkete na wagyina na wakokoden na wadane saa nsɛm da hɔ no a ɛda hɔ no wadane saa asɛm no a yɛaka to hɔ no mu a tumi ɛso mu a ɛyɛ adwuma ɛde ɛdi nkurɔfoɔ nya ɛwɔ abusua no mu ɛwɔ fie hɔ ɛwɔ borɔno a wote so beebi a wotɔn adeɛ saa nsɛm no yɛaka to hɔ no mu a ɛyɛ adwuma no anapɛ metena aka kyerɛw sɛ
ɛngye ntom na sɛ wangye antom na wosesa w'adwene ebi a wogye to mu basese no wote mende yi fa hyɛ wo tiri mu sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ den asesa enti me deɛ mengye ntom ɛma me mba mengye ntom ɛma me ho yɛsi efie ha yɛnwale me deɛ mengye ntom saa fie hɔ no a yɛnwale na obi aware atena wade ase wanyɛ antom otu anamɔn saa fie koro na wo so wom ba wo deɛ wagye atom sesa w'adwene na ka sɛ me so mengye ntom mɛware mɛwo mɛtu kwan mɛyɛ adwuma menya sika na mɛtumi abɔbra na sɛ wonyanya saa adwene sakra no a wonyanya saa adwene sesaeɛ no a na wodane w'adwene a na wode w'ani na ato Nyankopɔn so a ɔbɛboa wo na wo so atumi asesa saa ɛsɛm no a ɛda hɔ no anapɛ w'ani deɛ a mede ɛma wo Nyankopɔn nhyira wo. Reverend Eric Afo Mensa Jr. ya kyɛ sɛ wɔne Miracle Worship Center ya ɛwɔ Santa Maria ɛna kyɛ sɛ wɔn ɛsom Nyankopɔn pa ɛnya asɛm ketewa Apostle Science so yɛ certified coach ɛne counselor nti yɛnya haw bi ne yɛnya tete bi nso ɛbɛba wo nkyɛn de da ne da nyinaa abɛha wadwen abɛtete Apostle Nyankopɔn hyira wɔ paapa yee ɛnɔpɛ deɛ mo ayɛ yɛadom akosua Reverend Eric Afo Mensa akasa ɛdeɛ ne yɛka kyɛ nansa na wakɔ Debbie Reverend Eric Afo yɛsɛ Nyankopɔn hyira papaapa amen na wɔnyɛ wadom sɛdeɛ wo nso abɛyɛ yɛadom anɔpɛ yɛda wase amen yame so nhyira mu nyinaa ɔne mo ntena okay amen Mass 89.7 FM Massimo Indi no asuguso awuti agosu yade na ekoso wo memu ensembe na etwaguo tiefo wo so mu tibia na aje wo munye din ai ne obi ka na semse ntofo mo anko ayente ai ente na no pay de ensem ne de bebre na etwaguo abna me voice na yes kakranti de tiefo fa agosu ya ne minima de kodi abesi yeso wa wani tua wa heze the voice na ekwa enso wa sori de na wa sori anadwi ginger ni close ne na sefu amakeka bu mansa na matimi maintain befa enya asem ketwa okay any voice na yedi awde no muso bi kakana me nhyia se free daily graphic de obokrata no emu na kesepa eda daily graphic de obokrata ya obo no homra ne say truth and accuracy every day no was say 48,000 Benyiri residents want to return home. Na nyina ye nim se ne esiye ewo atifudiu mantem ho a ekwowi eche na Ghana fo no binum akroso akọ ayi Ivory Coast ni Benin na sefo na ba bia obefa wo ho beto no na agya watimi afa ya chese no kura akọwie achi na wo se nadmoni mpanifo ene foreign affairs ministry nyina timi bam na Ghana fo won makwate se makoye etukotena fo manfofo kurosu ade hia makwada ne nkoa wo nkrofo kurom no etu atimi atwante na mpanifo de baba to dwa se enipa makomako enpem aduanan enwotwe 48,000 and wo ma flee Ghana just won aduane nkope ba bia akotete
na nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛnkyɛ saa nnipa bebrebe nyinaa wɔn bɛsan aba na wɔn ne yɛn abɛtena asomdwe mu nti bra YouTube Max FM Ghana krataa ne da hɔ sɛ de dwa ya ɛnyɛ asɛm ketewa kora na wohwɛ aseɛ hɔ kakra nso a wɔse thousands bid farewell to Asante Hema yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛno ada kora na ayie no ha aseɛ ɛnyɛ nnora mpo Sunday na anwummere no ɛna ayie no ɛhyɛ aseɛ na nnora akɔmfoɔ atwitwa wuro akɔmfoɔ a wotimu sɛ yes tete gramati akɔmfoɔ fiti dididididi Kwame Nkrumah Ghana akɔmfoɔ no ɛne wɔn mu nyinaa kɔbɔ benkura nketewa ɔmanya mfinhyia nkron mfinhyia du mmienu ya akɔm afa wɔn a wɔn mu ɛkɔm nyinara ɛkɔkɔ ho bi ɛwase na ɛnya asɛm ketewa kora ne nyinaa ne sɛ Asante Hema na kunadu yi a wɔnya ne baabi kɔ no na yiyɔ no ahyase a ɛnya asɛm ketewa yɛn nyinaa anim ɛne sukuu nkɔso wo a woyɛ adwuma bi nso na adwuma no bɛtumi atete kai sɛm ne ade nyina na wɔn mo twetwam sɛ bɛyɛ ɛkwan bɛdam ɛna no kwasi ada koro mo hyɛ aseɛ de yɛsi obi yɛ nkɔnkɔda ntam ti ɛmaabode a wɔn mo yɛ asobrakyɛ yɛboro wɔn na nya asɛm keto akɔ yɛkɔso ya wɔn mo yɛ asobrakyɛ no who say man no day ababedu na pio ɛboro wɔn mo anti ɛno na gya akɔmfoɔ no ɛte si mu a ɛne mu a mo hwɛ bi wɔ Mass TV so deɛ muhunia ekoso ya enya asem keto enti no ene de democrat na de nsema ba wo hwɛ ne nifa side ho nso na just apostle kwadwo safo ya kyese wanya ne baabi ekonya kopon fa ne kra ensie yi ene sɛ professor Frempong Boateng ka sɛ eno kwasɛm sɛ apostle de ye ka obi a wode na adwe mu bɔpɔ ya de wo wiase a he was a great inventor and he was the greatest kra sɛ waboa Ghana ha nyuma ko bebre wa hanom so utimu so obi timi ka se maye kai maye bus maye train apostle Nyankopɔn enhia no ba bia wo bia na mfa ne kran so ensie yie enti Daily Graphic de bokata won saka bia ensem wo so na de ensem eguso nya asem keto akora ni ama me fa we so ento so every graphic online. Or say the electricity company Ghana announces power supply cuts to maintain work on Mondays and Tuesdays, September 15th and September 16th. That's just a nina say electricity company of Ghana for and one of the ingrata ababontia one actually say ube piemu Accra, Greater Accra. Central region any eastern region wonom ebeye maintenance ewo eye anyinam enkanea ehum eni ntunu nipa ete saa bia we ehwe na wonom enhye ne nso se eye enura ene enebnen wonom ebedum enkanea free anopa yi no nkono ekosi anwumere no no nan eni ntini se woti area edoso eni tu de mebbo so kakra akra wo hya free central region or say central region de na eye nura eno ebe affect Fifi Pratt Millennium Junction Nyanya no Township Ojobi Akramai Breku Township Senya Township Bon Suku Ahiatia ena small London ene ne aka ka ho nyina na se ekọ kaswa ne pata mu ho nyina de wo mo nso so wo mu benya eye power cut ebiemu nso bepiemu ewo eye Greater Accra was say power cut no ebekoso ewo Osu La Beach Hotel area Teshi Rasta Road Teshi Family Hospital Teshi Mami and their surrounding will be experienced the outbreak between 9 to 5 p.m. and also so one edit to dra so and our quarter man so and also so the dogs baby power see drapon Mami wata aquamufie then mobile chese temane ne pata mu nyina nso so wo mo nso so ebenya supply no efe ne se power efe ne cut no na de etie ne se wo mo nso modie no hyase anopa yi no nkono akwakosi anwumre no no nan eni ntini ya yete nkran Central region any Eastern region enkaebo we na eye electricity company Ghana edi aba wesimo mu yenhwe na yenhye no nso wonum hyase enura enne enso wonum eto aso nje koba ne se wote ho na unya light of a eye nkaye na wonum de abo
Ready and kai born, yes, among kai when I want shine so pam. Ya, hanya asem ketwa. Na me shemi dear Eddie free Ghanaian Times. Ghanaian Times de bokrata no ko online platform hon wa utimi say what the yewura kwame bafo abronye nimfoni wa heba takari enie tuntumu ne red ne ayihye mu ayetwa ne kon ne nkankonkanko no bi ene hye owura kwame bafo abronye ene ode etudwa se NPP's abronye granted 50,000 bill with no justification. Nyache se yenyina ye nim se enche bia ena abronye ya yeftai friend no se yewura kwame bafo na nickname na ni je ho pa wo se ono de abronye nyema no etwontwon krata bebrebe edi bi topeti wi ase Cote d'Ivoire nyina nkrata ni bi ko ho se Ghana ha na wote no woni asomdwe wo se woni ahoto kura ewo oman mu atete ni ohaw ni amane ni koda na wo famu no enkuro bi ti se UK Canada Germany US of A for etime gye no na ko mo de ne tena ho no ma enka be ye ne da yie pa ene sa ne nsam so ogina social media keka ye ne mpanifo kire mu a ase ekoso fie and panic bi di hye timamufuo no emu enti okay se okoda aban kukumu na enya samketo akora na enumuo no we de ne kokoto na gya won ba priberia na lawyer for ba priberia enye yi na gya sande na kwatwiri mu enye ono anka Black Maria yikura no kan head anye popular wa Ghana ha enso hwe abrantie na hwe kaya na wadam ni impressive no montade mu muruntuma na ehye wo mu a na kye se enibre aba ne se enura abrewa ayi poma kwan mu a owura kwame bafo abronye ya kye dodo na ata fen se chairman abronye yama no 50,000 Ghana cedi bill ya kye se mno ka se dia enura akora nwume ndi woda afie woda afie ehwe nkwan a me ye sure sa no pay wasori a wotie mas 89.7 FM akoso ya nti we Ghanaian Times and a face spectator and omukabo mu a matabri bi e de ato yen YouTube channel nti bra na behwe ne bata career hye no na stretch a wonu ma stretch no na ni nyina achi no 50,000 osi ya ni nyina achi 50,000 no justification nti so ni so bibia ni so no ba geni we bibia ni so nya fera ko dia no baba ye no justification ni nyina achi aye 50,000 aka ni sika 500 million na unum se wo ye lucky so na mega cash no to bia wutimi nya the same money no kwasem nti no ne enran so epie mu ene yabobo bi so e de achema no pay eja se wanya nte ya Bono regional chairman de ma NPP owura kwame bafo ya to do na atafe no abronye enra okofie okodidi kodi fufuo ni enema kakanka nti ni atwagu wo hono no mame fa we ento aso minia o say former Netherlands and Bayern Munich winger Arjen Robben dies age 41 that is ukopie mu ewo English abrochi mamu a abranti a we footballers na betimi akire mu kama pa na wodi ni dwuma ewo Netherlands na ewi akire wo san call eye Bayern Munich ya na wodi agro se footballer enei aba betodwa se wato nananom ewo nsie do na emfihia wodi ni wati asefo asase so eye emfihia na aduanan baako 41 year na papa yi edi ya wato nananom ewo nsie do Arjen Robben ebusuya me fa we e de free Max TV Ghana and I say Max TV GH ewo Facebook Max TV GH ewo Facebook enti se mo Max TV GH de no Facebook am fan to YouTube mami was a proposal to reduce 32 page passport booklet from 500 Ghana cedi to 350 Ghana cedi expected to come into force once Parliament resumes. Ye nyina ye nim se ejamra hye bedwomfo mo correct sekakra na yewura okujeto ablakwa ene woka se ya wo kirem se nyame ya dom na emra hye bedwomfo benkum ni fatimi koka won tipiremu e wo Parliament ho a nkasase a wonu madi kan kura de atodwa se passport booklet na ewo mu makoma ko 32 a aka ne ye de 500 Ghana cedi no ne boy de dodo enti wo mbehwa ma natimi aba 350 Ghana cedi na Ghana fo nyina nso a wono mo airport passport no wo matimi ensa akabi na kese won ba betete bo no so na ansa na bo no as in every rule there's a condition
ansa na boɔ no ɛbɛkɔ fam no agye sɛ parliament ɛkɔ na ɔmo kɔ kapire mu na gya wɔn ɛde dwɔdwɔdwɔ ho a na ɛkɔ wie akyi na kyɛ sɛ bɛtumi akɔ 350 Ghana cedi owura woku gyato ablakwa ɛna wɔde to dwa a ɛkɔ Mass TV yɛn page so ɛwɔ Facebook a ɛda hɔ de dwe a na wɔn nso bɛtumi anya bi akenkan ɛda nyame ase enya hweja 500 Ghana cedi every day 500 ko 350 na say 150 cedi a hell bottom me ma me fa we ento aso say Attorney General Dominic Ayini questions Ghana Bar Association selectively in advocacy role. Not just a graphic online and a day and semi out to watch say Attorney General Nidin Dominic Ayini and a nay obisa Ghana Bar Association as you one share emra ene amamra ho ensem so na just a law no. O say na there na da wubo a mo bono to da bia mo yenyi mu esan say Obon kom tene ekwa 2017 isi Charlotte say ye tu ni firade so a enka no expect say enka ba ne beba ba be kirem de tia empanimfo yi ni firi ni dibre ankoba ne sa sese nso bia sansi ya yi panni bia firi ni dibre eno so ankoba ne sa na dan na inconsistency aya modesa eniti wo bi so mo de tia wonti minfa anu yiye bi emma bonti bra yeyi panyini bi ana yeyi obi a na konwa na ni dibre no ene emra no ese ya nkofo bebre bi so mo ho nsem ba akomienu bi se nkese se nkomunya emuwa no ana nkomunya anu yiye no wonum entumi enya sa anu yiye adanti ena ba no emfa anu yiye ana emuwa no emre Ghanafo na wo mu hu se adekodie senti ene ayi obi afiri ni dibre ana ade senti na obi aya yayi na afiri ni dibre na ewo ma na omo pie mu baako na ya beyi nsem baako ano ewo ma na ya pie mu baako na ya beyi nsem mienu ano obi so omo adanti ena inconsistency koso ewo wonum advocacy ni mu enti eneyi Attorney General Dominic Ayini ena wo bisa Ghana Bar Association ensemi abusia me family e free Ghana Web na Ghana Web the Ghana Mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama ni mfoni abeto se ni edwada se dedwanso ena wodi UN for wonu ma hyenso de na ase ewiase bi a flowers mienu bi akroso ase no so atoso ya enye asem ketwa kora na nie ababeto dwa ya Foreign Affairs Minister ya medical nkorabo ni din Owura Samuel Okudzeto Ablakwa edi to dwa ya wo kire mu se nyankopon aya adom Emma United Nations enya 80 years na je se hooray ewiase amansan kubatan no enya 80 years na enche Ghana Mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama enso bekwa kopie mu ewo dwumadie na se a enya asem na dwumadie ehase every September bosomeda etoso aduonu mienu akopem aduasa na yisentre da so obrofo kasem wo se better together 80 years and more for peace, development and human rights. Ya chese enrada and central for Jumedia ekoso ya chese empenifu attitude ni akukudam bebre. Eko piemu wasiye no and a foreign ministry nipa wada wonumano Owura Samuel Okudzeto Ablakwa editu just say government accountability series ya woma hasie enrei o mane nso hono a won beko so abomodin aye ne breni abre no wo bra esemu said the Ghana for so betimi ehunye eko ebia ne say Ghana Mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama eko akopie mu ewo United Nations General Assembly mu na che say ebetimi aboa emo no so ne speech ne niema bia wa kruchi egu nkrata so no watimi ede atodwa ya che say betimi aboye pa na wobra wo kasa no se won bo edi wura New York sisi amene o kasa ya Ghana Mampani eni enkuro anase amaman bedi ensawoso yi pa woman beti se South Africa Ghana Mampani eni wonum bedi ensawoso afen so no president ya wo South Korea so no woni ni bedi ensawoso afe Emir of Qatar
na kyese kata mampani anasa pani a woda kata man na no so wone no ebedi ensawoso ya enya asem ketwa Crown Prince of Kuwait nso Ghana mampani ene ne bedi ensawoso ne nkronkro no ene amaman ne dɔso pa Sudan, Netherlands, Austria, Ukraine and afe Suriname ni nyina nso wone ombedi nsan se de behwe a entiasia pam a eda ye ne wo man entem no ebetimi akona nim yie pa ebesika sem enwuma sem ene afe ne ebetimi aboa ema saa man mienu wei empuntuo akona nim enti ye nyina ye hwe nim se 22nd to 30th of September 2024 UN General Assembly mbeko so na Ghana mampani His Excellency Ora John Dramani Mahama so bekwa kopie mu wase aja obetimi akwakobo akọjojo na omani mpuntu akwana nim ni nyina ne se UN United Nations ebaaye no enya 80 years oye anipa krank wakọ pension be 20 years ago nie ya chese wo mude brofo tintin atoso I was say better together 80 years and more for peace, development and human rights. Mimi am better together you so and sanko friend say big push agenda project or say shortcutting big push agenda projects. I not as ni nyina ne say ye John Dramani Mahama ne hyehyɛ ya wode agu akwan mu a efa baabi woto ne din big push agenda no ene aba betodwa sɛ wukopie mu ɛwɔ aflawo kwantempɔn no so a mechirim o say redevelopment of Atimpoku Asikuma enyina wase ho denu aflawo road na kyɛ sɛ ye John Dramani Mahama ene wode aso ekɔbɔ fam ya enhyehyɛ ya eka big push agenda no ho no ni nyina ne sɛ wo pese Ghana yetimi ekoyanim efa ye economy ya kwan ene nade ho ya ene Tuesday ebo no nine pepepa 4 pm or the aso no ekɔbɔ fam ewo Trinibu near ho voter region said ye be ya kwan a asɛ atete apansam no mpanimfoɔ ebetumi ahyase na wɔnom asiesie kwan no ama ho aflawo border na fɛ ne sɛ kwan no nso so no atumi asan agina ne na so ama akɔnia badie ayɛ kama yie pa ya enei afri president akache na abantu say shortcutting of big push project enti ni nyina ne sɛ ene Ghana ban de aso bɛbɔ fam ama ekwan wonum ahyase na me sign to so ewo we de Max FM yem page a ewo Facebook ye Max FM 89.7 sa ena ewo Facebook ya na wakọ na oni yen edi kasobo mu na yewura wokuja to black one mfoni sa atare anim ho no kakra ya enye asem ketwa na nasema waka ne se Goro Boys amu money na passport offices ya mo agege nkrofo adwuma aboso a maye mwadwen se mo tete o man no mo say o man titi no esika sem se sika agya enka wo se etimi ekọ aban enchen no na Goro Boys ya meka ho asem nya se bia mo ye boys nti mo ye nkora wo no manyinyin yie pa na wo ma heda no mo fa adwuma ense se mo ya abo mo ho so no wo mu agi ho sika ya nya asem keto ase bi kura wo kwa akọ o passport a wo se ke bia wo kọ bakomienu edan bakomienu yensa na ka wawura no we de ko hye Goro Boys na bi ensem a wo de fa ha ena me boss so wo gi sika botire sei o wo se hwanim kakra wo ba wi no wan hwa yi a passport a ka etimi die bi a 1 month 2 month 3 month gi no wo nsa be kan wo de no na ekọ be ye se e bi a 2 years anase 1 year if you say stress wo do be fam ni ade na nya sam ketwa na ene ya Ghana mampani His Excellency e de abeto odwa se free 500 cedi akọ 350 cedi na asan abana nim a wode nhyehyɛ ne akade agu kwan mu ide wonu akora wafa Goro Boys adwuma to ho so ka hu se ho be kire wo pa enya ade a kyese ombe ma kwan ma saa niema we nyina akoso ni nyina ne se empanifo aheda de niema agu akwan mu enti mu amu ye Goro adwuma no free enrada September bosumida na etoso edunum ebesia akwa akopam tama fi be wie ye till thy kingdom come de madwuma no yagu no tintonta ya twetwam ye naso enyina eye wo so afo a wo hwa ama na ne ho nsem so ai owura wo kujeto ablakwa wo say
Bolgatanga Passport Office to be open in October. Minister of Foreign Affairs and Regional Integration Oku Jeto Ablakwa ya Samo nso esan ekanedi ho ene iwo dia tudwa se okopie mu e wo Bolgatanga na chese atifi emantam mu aba betodwa ya wo kire se bosume October ya edi anim ya ye besi mi hwie be efiri sa bosume no na hyase enkosi na wie ye de na chese Bolgatanga for what de ne passport officer ye de eye enkrata na ye de ye passport no monsusu mu benya bi e wo Bolgatanga ebeboa ama passport ho nsem so atimi akoyie e wo ho enti nei nsem a yewura Okujeto Ablakwa e de atudwa wo chese Bolgatanga Passport Office to be open in October. Ewi akosia wo bia wo de kan 44 na nya abo awi ade ekura se 40 Okay. 44 na nya ntino ba ko bi mienu bi na wo de beka ho ana ba ko mienu bi ento aso we may fair free ya portal do say ready nyam ko se why ko se mon pensuo manenom na de aduri die emu ayezen papa ya anya asem ketwa nti wo ye ready na waka na me de watum okay or say most electronic gadgets in market has already expired to be exposed. Elder Apieje Kwame Toto, Inspector General Energy Commission. And a nay what they atudra watch they say. So what ye drama so a hood on one electrical cables a hood on one pain p, you know, or more tone and now say, ye quarter edibedi and Juan, do one di kaya expire. That is expiring date. Akaneda da cry wa market honom no enti ene Ghana fo nhwe na wonom enhye no nso a wo bo Ghana fo nyina akokọ ma mensan fo no ankasa ne nsem no so bi ensan ento aso o say electrical cables yes most electronic gadgets in the market has already expired. Maken, no say electrical cables must be bought from trusted and accredited shops. Energy Commission of Ghana cautioned Ghanaians. Nache say ube piemo o mankasa o makache nso a was saying eniyama bebira ya ye to titiru ene ye gadget electronic gadget no ye koto a ye to no trusted and accredited dealers honomo shop or team say shop we de shop a trusted esa ya accredited enye shop bi e tamantwe baabi na ene koto kora receipt kora wunya bi e ba ne sa ya e ha adwen ye papa eno e ka ho bi e ma eja hyehye ene na sefo no etimi esi enti ne de wabo Ghana fo kokko say ye koto ade a ye nhwe say shop no ana store no ye trusted ene accredited a minuama mensan emfa wei ento aso say eating shallot onions helps reduces diabetes type 2. Health practitioner Joan Ofori Asante. Ena ne wode atudwa wo kire se ye shallot jeni nketenkete na ye tai ka no bibijeni no osi eneyi uyo obi a wo diabetes type 2 wako doctor hospital ya diagnose you so wo diabetes type 2 enko animu a ehia ana ebeye se upedi sa jene nkitinkiti ya friend Charlotte na ebeboa ama sa diabetes type 2 no etimi reduce na so etimi ate na ne hu anuanu nuro de edoso yie papa eneyi wo kire se ebeboa se wonipa bia ebedi anya apomudi ni titiru ene wo bia owo diabetes type 2. Okay, na kwashia what to say you see more than 300 champagne no one to galagala no what say you keke jani ade ashishim mama ka abo yeah say national anti illegal mining operation for woma anti since when suwa na omode champagne bia sisi ho oh beba na ya hye no woma kejatum eno ukopie mu Eastern region so kura mpo na ya chichi bia mom nso mo dwa tie ne nya asem ketwa ensam de edoso ye kase ye di akire ye free ha no mo enti abusua said the medical kan e bia na obi di na woda won so betimi aba ba wo hye no kan kranhye sam kire obi na wotwim de wudura santimantem mu a eye ye yonko a ni nyina nsen na ekura du yi adoma sante hema woda ne benkum so akosra na nanom wo ekura enti da ye no gusu koso enti wo ma mo santimantem ye se e frɛ no Asante holiday sani esuku nkoso ena bibia nso aye din bibia nkoso na wo ton ne ma o fa kwa ye dia ba si so na wo na bang nso oh yes bibia order from Manhia bibia akokwa kura be hedem
nkukwa nyina tete dem Ah. ya enye asem keto nti fa birthday wishes no efa 050 367 196 na ja yenkenkan emfa emma wo na ja wo so say bia na wo pese wo hye obi nkran apart from birthday no event bi koso enran so maame akofa eja ne esiedu ebie ne restaurant foforo kra no ewo Kwame Nkrumah Memorial Park mo amukọ support no yese yeda mo ase Nyankopɔn enhyem papa ye dan ho aba na gya ne aka ye dia soso so ama mo din dia bana krantma mozi no ye basisia. Welcome to Tuesday Morning. .7 FM so akacho say near ede wakoma so na Nyankopɔn ema ne emmerɛ mu na wonim say ye segment ahodro na draw so ene ye kwa ne show ye mpie ho asɛm bia ene me frɛ ye na mantimi amamu na mama ye kwan ne ade a enti Nyankopɔn ayadom ema ye nsa aka owura Anthony Danchi sɛ wɔba so na asɛm amoni di ne yi a na jana daworoma watimi abom na maka ne yie pa ne dini de ne mu hu DANCHIE sedanche wono abeka sɛ gya de boni ntini ma wo bia edin enti owura Anthony ye chia wo da wasem akwaba e de ba ye kalsa fidie so pa ye kwakosua de e ba ne technology ne IT mu a owura Anthony wote ye nka ye da wasem akwaba de ba Max 89.7 FM so Yo, so that's it.
Ye ukasa no ase ayi atekwa achire kura ntino enka ukasa de nkakra ma yen a Okay. mo But say okay. aye pa ye de wase o Okay. e de wase papa Madam ase. And I'm a child here for soon now. Atiefo je so da wase abrɛw na me kai was say owura Anthony wɔ IT expert wo tech gurus Ghana ya che se enya asɛm ketewa wobɛboa yɛn ɛnɛ yɛ se yɛsua deɛ a ɛbɛtumi aboa wo bia ɛkwan bɛ na abɛfa so a wo battery na ɛhyɛ phone mu no enwu ntem obu a woni ne kasa ɛyɛ ne ntem o na nkyɛ me phone ni ba bɛdum ɛnkyɛ me battery ni ba bɛdum nti yɛpɛsi yɛhu sɛ phone battery na ɛhyɛ phone mu yɛde ba ade na kwan bɛ na abɛfa so nso a ɛnhyɛ da enwu ntem de bia. Okay. You can't phone battery. You want your man. Dynamic factors are affecting your phone battery. But before I may go into that, first of all, I want to talk about the normal affecting battery life. Now, the normal affecting phone battery life, the fact is in the screen. Your phone screen, so be able to check here. So be check your settings. We use Android. I'll check your settings. I'll call battery or power usage. Even for most of the platform, Android and Apple. We'll check here. We'll say your phone screen uses almost 50%, more than 50% of the battery life in every charge. Which charge we are? Okay, phone the phone uses almost 50. The screen consumes almost more than 50% of the battery life now our phone. And it's simple. The more our screen is so, the more our screen is so, the more your battery depletes. The more our screen is so, the battery is so content. And also say phones so from phones be new ones be iPhones now they are a bit make say some of them a bit refresh rate. It be 120 refresh rate. Phones nearby so the resolution is high. Phones with say Samsung there it can allow mouse to sound resolution in power and air corner. Yeah, within the back as we talk about HD, auto 4K and now the channel. It means the channel on Samsung devices, but for Apple I'm not sure. I think what the Apple ones allow you to do is check the refresh rate sometimes. But the latest one about I'm already this year, but I don't know what it's doing now. Battery life, a very important part, a major part of a phone battery. Take care a lot of the phone battery life. And obia phone battery okay, you Chrome, or battery no low. Also call be bam. You person receive call B. Work Chrome also receive call B. Battery run it down. The first thing you look at is your screen brightness. Your screen brightness, and that's the first thing you look at. And it also phone because they told adaptive brightness. Adaptive brightness, they use battery life. Baby, I was a school phone. Udru suma na ngasa aba edu. Udru Udru suma ne kanana increase. That's why the screen light brightness. Uko suma ne udru ko high more. Not brightness aba from all of that will affect it. The screen brightness will reduce screen brightness. Which adaptive brightness reduce adaptive brightness. Other factors are affecting phone battery life is GPS. With GPS, this is what do. Another thing affecting phone battery life is cellular network. Cellular network, the higher the cellular network, the more the power it consumes. It is our 5G is more power. 4G is more power than 5G. And 4G is more power than 3G. 3G is more power than 2G. Do a Chrome battery about down.
but I also call you I also receive it. Maybe no bit my charge. Yeah. The first thing is you reduce your screen brightness. Reduce your screen brightness, no, what do GPS? Cellular network neither 5G or Fabra 2G. Safoni and Mouth and 2. Safoni and Mouth and 2G or Fatu 3G. Wow. Cellular data now, internet na woman, internet na money now, you can turn it off. You know, wow. Battery life. Battery life instantly and even the life of the phone. The phone, or they share movies or the board game. They didn't be affected phone the battery now one day. You know, maybe out of phone for say phone the battery HMO and fan board game, and more banning fan board game, and fan share movies. So, you know, over a movie a machine so ban up a game up small game demand number but phone battery no and because ideally every phone battery within 3-4 years no I'll say BBC also and I say what's a phone. Also a phone and okay. Ura Anthony, Udina Kahune then Danchi and Dache and Daki. Denchi. Wow. What is CHIE? Okay. Yeah, there was a pan and coupon in shop. Because you are then a wobusan. They say, yes, a game near their way phone. So you did it. So, say, a embassy phone bedroom do more. Any GPS, maybe an AC so location, maybe an AC so. Now, maybe, sir, you would say. Also, Bohon Masani and Marina, Nidian in Siso. And so, anytime Biano, or the phone out to battery saver. Yeah, a way of phone so na and no son so no it's me have phone and as it me boa my phone if I see power saving there I will say boa because that is what it's designed for. So obia the biane phone that power saving it means say I don't know the state of phone because battery na engine or that to power saving bank battery here I think they can use it to go hana ebiana phone any new one home use and be battery na said near on is anything that battery power saving. But you know it's like a new one there now they started to power saving now, which means you want to preserve the battery life of the phone. It's a 4 years and a person who be 5 years and 6 years old. But any new phone there, you don't really need the power saving all the time. Power saving in case of emergency, that is when you use it. Okay. But what we have to stop is a family game, a family movies. This is your man. Okay. Naka obe kan kwara bia simu fatu aso na ja. Is in Colano issue because of what the board game on cancel. And alone, maybe also how much at the board game man or from die, but also no panel so quite important appointment. But also means like a corner I didn't have a car phone. You better require someone say battery no. Oh, it's about a corner so when you pet the game manner, obey your phone number. And it's not even safe. Phone and call them second because we are penny your mouth or share your man, your mouth, one for send them out. A corner for phone is another your money do one. I can't get access to it. Anthony, I'm not a man for her, better after no one church remove on my. Yeah, that's Nyango Point Shop, Papa, tech guru. IT company, I won't bomb do my dear pa. Hona Ora Anthony Wojinamu say, ja, rempremo see do a baba chair, quite a befa soa, a phone battery na kakra in a doom, na my phone screen or aquaformono. Watch a muka cranka cranty, better na say, Yakase Yankopon, ensure no, best ban in Chimbium, Abeje Adrian Shere, Edana say.
ewuro ede ama nhyehyɛ kakra bi na ɛwɔ ho ye free billboard no so nso awada woroma ye beko street ni so na yesi ebusa sɛ de nti na anagoso ya yesi ebusa sɛ de nti na mema ensu amunta nsu obi ma me dampampa no pa on number bi che say okono oba kofi wa wadi broki hati ti bi chi obi na ti say oba nka ma so he hwan so wonsu da nti ye koba ye bibia homa na tum na wonso street vibe no woni ya vibe ewo street no eso me di number ni tudwa nsan ne akwotrotro to teshini wose abena wo bono mes na ya na wato bo ase 055 159 8321 obetimi a first number we ana 0550 055522 no so betimi afrani mi enu nyina ye koba pe na ye die street vibe no ahye so but ansana no ye be kwan akoton ade kakra ye basisia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated kura. Essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is this Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustins has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the high brothers went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No, have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri That's the best school. Very, very best school. The Kumasi Diaka schools, sir. I have two schools, I have Prempe and Upugua. Kofo went to which school? He went to Prempe. Prempe is the college. And I don't know we are Prempe College, obey president, no. One can say Yemfa schools, Niranto, colleges, no class, Yemfomonto, high school. High school, they college, pay. No, college invest you. College, you go America, college invest you. And the end of Kofo say Yanko school in high school. College, you know, who's more. Kumasi High School, right now, the Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out of Adi School? Tell me. Now more from Adi School. Canada just one from Adi School. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More moving science and math schools, no. I didn't produce. And then project balance equipment, Ben, my produce Ukroma. What you are a job in the National Maths and Science schools, you're winning at the end there. Quantagra won't even produce it. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi se Dumia Nubeboa, program no air live on Max FM. Nanika Semne says, Yasisem, about non do Kosi se Dumia Nubeboa, program no SIN live on Max TV. A whole any Boran Crofireman so.
Nyakofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, eba na kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And afimpo agudi ensema ekoso yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa. Ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me twabia dibi. Sounds so any other big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for efiti Joada, Ekosi Fiada, Max FM and Max TV. Hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Tuesday morning. Max Morning Dew no wasogo so a eja wutie anopei ya enye asem ketwa kora na ansa ne ye kɔ ne yedi kanka kire mo se ye ba ye de billboard no ebesom mo enti saa bredi bia na wo bibia wo ton pese ye bo hu dawuro ede mawa wo de ba enhyehyɛ kakra bi ene wo ho why can't he love me I know he loves me agoso ya Indian ekura wo me de nyame ya madoma mensa ka Max by phones so ne ho ne ma ne nkro ne ba say phones so ne na edi atena twie pa ya anya sem ketwa na me de Max by ye promo na ekoso no etudwa e de ama ye tiefo na hefo say ye niema sie kikiri na apropro ye won santem ne ukotodwa anim ne wabetwa anim ha say na ye tuntuntum ne nyina ato atwa Momodiana fa eye 5,530 Ghana cedi bra ni emfa kettle enka TCA washing machine ho emfemao na kahu se wonye tuese sika ya wanya 300 Ghana cedi e de abobotom ya chese enya sam kettle akora wobetimi nso ma wonsa aka smart TV eze ati koponi ade nyina eze asese ne nyina bongarat wo makwa kopa ba bia tena na ye de Infinite Smart TV ni ma wa ye send smart watch ka ho na ye de ama 3,000 Ghana cedi pe ebi nso na wo pe phone die se wunkura phone a wasema mobo say phone eno an ye de ye bibia basika semo adwadie mu bibia
ɛyɛ phone ɛne ɛde yɛ na phone bɛn ɛna wode bɛyɛ nea meka ho asɛm nyinaa agye sɛ Tecno Camon 40 Pro na aba foforɔ no phone na wogina dwam na wokasa kwara obi nim sɛ gya wode mpa so adeɛ yi noise ne dede bebrebe wom nyinaa no etwetwe ne nyinaa efiri mu ma wo yɛwie yɛde smartwatch bɛka ho ama wo na yɛde ama wo Ghana cedi no 3,170 Ghana cedi pɛ ka wo sɛ wonya tua sɛ sika yi a ɛno nso wonya 250 Ghana cedi ɛde ahyɛ obotom a ɛnya asɛm ketewa kora nti bɔmmɔden a na log on to www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh na say bia wopɛ sɛ order online ne ade a anase bia baabi a wo no pɛ sɛ wohu yɛn outlet no bia na ɛbɛn wo ɛhefa na ɛwɔ wo de wo frɛ number si a mede to dwai na wo ka sɛ mete ɛha sei monkyerɛ baabi a ɛbɛn me na me kɔnkɔgye saa promo yi mu ne pay bia ɛno ne sɛ wobɛfa wo phone 0544 019552 0544 019552 neja woni yen emedica subum na sa bando promo ya ekosi won saka bia betimi abopa mas by say brana baji ne ma bebre na tua sika ketoa bi enti ye say quality you trust a prices you love yen free quality you trust prices you love and call Medimosis Herbal Center. Medimosis say yare ben na atena wo so acha ne sa yenti wo si anidaso nyina asa bomodi anabo pini Medimosis na wonum emfa enyadu enubna enka won na won so sanya wapomuden Medimosis say ba no sexual weakness a wo ye be ma na sa wagudie wo mpam no eso ate a e ma ne nhaw enwedwe ho bomodi anabo pini Medimosis aso ye na wonum emfa enuru nkan sanso na prostate disorder eno so wonum eye ho adwuma oba ne be ma wo pa wo infertility Medimosis se bomodi anabo pini wo mo be hwew apɛ wo yare no anase asam no pomasibre na wo so wo ne wo yire manyaba edi atomo na so hypertension a ye friend mojabroso ene anadwididie ene chese akone abade enti your lifestyle ama hypertension eja ngofo bebre bomodia na wo call hospital bi na ya diagnose say wo hypertension there kopiemu e wo Medimosis brakro no amusu no hypertension ene diabetes ene nam umoja e kwosoro no na wo sugar no e kwosoro sugar so kwosoro pe na chese the probability of getting diabetes no e high ene ti bomodia na kopiemu e wo Medimosis say doctor a diagnose you e diabetes nko ade a o se sciatica wona mo e bia wonim se e sciatica oto ase no entini na wo ho no etwetwe pa obi kura timi da na otini ne namu obo se na ne nan no eni entini na esa ne na kokom hoko no atwe ne yie pa Medimosis se ni nyina eye sciatica bra na wonum enhwe na wo ho ento sanso na typhoid fever ene yare a ekum anya malaria eye typhoid fever Medimosis ni nyina wonum esa stroke a ye friend enwodwe no so no Medimosis se bra wonum edi enrube kan sanso na STI sexual transmitted infection eno so Medimosis esa yie pa enkran ha wonum e wo adenta barrier opposite the police station sanso na one more AESL building inside the Ghana Highway Authority yard Accra Ministries and into no one who am adenta barrier ubeko eye Accra Ministries one AESL building no emu wonum edi enrube kan ye papa sanso na wosan wo Ajay Kojo eno so opposite school for the deaf eno so kwa wonum ebe show ye papa kuma senso wonum ewo ahenema kokoben ukohonum a wonum edi enrube kan yale amabobo so ye ne de mintumi mobo so nyina na asem da ne say wonum edi capsules for craba ya to ni din say Medimosis garlic capsules ya eboa beauty immune system no ebe boost immune system ne kama ye
pa ebeboa ama moja edi afrisane ewo mu wo obi a wo nan ene wo nsa esa ye titiriti nso so a ene na wo behia capsules bi saa nso na eboa ema wo cholesterol no nso so keep in check na chese wo nko hospital ema ye diagnose wo se wo cholesterol ekosoro ene ade wonya medimosis garlic capsules inuma ebeboa ama wo cholesterol nso so etumi agina yie na ne krakra nso kra no esa detoxify wo nipadua no ena menuane ensuo emframa ya humi koyemu ena mo aya winti no empempini ya na efi abaye nipadua ni medimosis say je medimosis garlic capsules na won so so numbi na detoxify wo nipadua ne ma detoxify no na ensan so abusi wo immune system no a ujibia ebebo aye papa wo penui atwa ewo licensed pharmacy bia anase herbal shop bia ewo omega na mu no ubenya medimosis garlic capsule cb ato na se koba ne se eya frefre dia ene na wo mo se fre wo mo ewo 0244 06 8447 0244 06 8447 medimosis sebra na wonom emfa enru enka entu yade asema Mama sign enko Max Buy na Max Buy for the nyamo anke be denie Max Buy and akofa Philip Essence phones diaba phone no a range from 20 to 10 na just say your Philip Essence 20 and a Philip Essence 10 na wa ho said the numbers na ekwa anima 20 no na gig no was 3 year pa ubetimi enya Philip Essence 20 ya na gig near 256 gig near the 8 gig internal memory aka ho eno ye de ma 1145 Ghana cedi pay ebin so na wo pay Philip Essence 20 nemo wo pay 128 gig na 4 gig internal memory ka ho no eno ye de ma 1070 ne sika no kwa 2001 kwa brade yankopon ase for from me bi san ubetimi akwa kwaje odie na phone na abrosko to a say wo no obi twa picture kakra na nipa ne say oh send mama was me ni memory e me de to mo no me hu ba bi a afa eno nso betimi ayi ni nyina afiri ho ebia na opes Philip Essence 10 eno so ye mu ahodo mienu ye wo Philip Essence 10 na ema 128 gig near the 3 gig internal memory aka ho eno 975 Ghana cedi na wo Philip Essence 10 na eno ye 64 gig near the 3 gig internal memory nso aka ho amawa eno ye 845 Ghana cedi Philip Essence phone so ne gumu ahodo nti ukura 100 Ghana cedi a ye Ghana cedi tetayi a won sabetimi akabia enya sam keto akura eno ane se wodi agya wobebo ade awura ye ade fontenten fidie ne so www.maxbuy.com.gh www.maxbuy.com.gh ana se fresa homa no kwafwe na woni yen eni kasobo mo 0544 19552 0544 019552 na woni Max Buy entna if say ye pen ebetia ma ofon a gig na ewu mu no eya kese na end stable na enha wadwen ti yesi hule flips to Philips Minia hure flip to Philips dia bomodia na social media fo na so nti se me ba be didwa eni nti wo momodia emfa code no ento so ma me baby adu no eye dwadie ene ye ba bedie eni nti mehia mega cash eye code no ai mega cash for say koba ne say ohun awe uni sika da obotom okwa enko ene ye sika ne be ma enti ni na chese uni sika nso so awonya be ma sa nso na krombe ye woda eno anu obotom na se wo pe sika eye legit na asembia eni ho na wan kasa eda obotom ene obi sika hye obotom a ho asem ka no eye den enya na watu adi bomodi afa wo phone na dial *426*8# me science su biem *426*8# mega cash say ubomodi a dial sa short code we ya ebe ma prompt no na odi sika 5 Ghana cedis pe ene be di sa agro we agro no de mu a wudi no
na wo sika botene no kosoro wotimi di akopem se wo bedi 5,000 Ghana cedis akosi 500 Ghana 50,000 Ghana cedis adru ha saatemu asa ya na sika no fofo enya sam ketwa ai 50,000 Ghana cedis aka sika 500 million enti no wotimi di sika no between 5,000 Ghana cedis to 50,000 Ghana cedis. Ni nyina ne se wo be dial sha short code ya me se bobosu *426*8#. Na wo follow prompt no. Na wo follow prompt na no kwasem nie. Wo bedi ama onso so wo botom aya wo de yie pa. Mega cash say sa agudie we say no National Lottery Authority na won ensa ehas ye hye nso NLA and intini say play responsibly. Terms and condition apply. Wunya 18 years sa aguro we wudi bia enye yie. And inti bomodi ana se wonya 18 years. Na che se ubotoma dry nko ade a enye na bosa short code na wonso so disika botene ma wo hu ento. Na che se billboard na ne dia to dwa no ebia na opese wo bibia ye di hu dwa ma wo a sabre wo de bai be bo so ama pa. Atiefo a wono mutie enso atimi atu agusu se menya edi udwa na sene se wudi wawoda na woni owura ya oboaben asamwa aka ne kopie mu adenta constituency no wogire mu semra hye bedwamne na woni ho sa position ho biem nanso nyankopon de afeba ko aka ne mfie ho sanso na owura Paul Kwei ewe Ghanaian footballer ya Chess Association football ena wodi ni dwuma eno so ene wodi na woda papa sanso na owura Samo Okran ono so ene nyankopon de afeba ko aka ne mfie ho owura Richard Danso ono so nyankopon de afeba ko aka ne mfie ho ono so national team player na Chess ono so association football wodi ni dwuma wo ho no mo ye pa ye ka wo no nyina bomu se ewo ndi a odanti nyame enhira ono ntonsi papa enwu wo no mo abrabo so wo bra eka enka ho wonso wudi wa woda ye se nyankopon enhira ye tiefo nyina so ye da mu nyina ase na wo fa ye du so di akosua fe ye kwai ye se ye bo e de Ewura street ne so ma me fa number ne ntu dwansa na wo de question no aka ho 055 159 8321 055 159 8321 ye street no so ahye na ne se de so aye he no ye pese ye hu se die nti na ye amema no munsu kosua wona wunua mema no na de na so de no wo mo me na menua mema wo so de no wo mo obi aba so hu okay aha no pasa na wo hwani so wo ya to afena afa bone ohun ene no ye pese ye hu ede nti na mema no wonu munsu ade na wo mo mpesu ade nti na asem to wo ma no mu kurakura mu die mu saa ye de nara a wonsu ade nti bibi koso ana na so obi na etu wonu mu fose mema nsu nti wo so betimi aba so na wo de wadwen kire aba abatudwa Ebuzu ya within maybe I can say fair no pay. Morning, metro your voice. I mean, metro womb. Udini baby, I can say free. Na didn't tin a member no one munsu. Anyway, you can just swim connecting in 10 ledger. Yet, shall point a so. I would you not swim connecting. My yes, didn't a member and moon pensu. Didn't a moon baby. Aye, the city and Tina was what at the corner. I'm sure say a best sign of a beam. Udini baby, I can say free no pay. Yea, Bema can tank and I'm here, dear. And they had one I was there. I do more like Jay Kuramuna, I didn't Tina ya mountains. Ah. This boy is super. And a young huno. Oh, be true with you, pa. Now that's a also. Yeah. Remember, you sit there, my baby. You're fine. You one thing. Baba Musumba, I wanted to tell him.
Eri shadam no o meke. Eni obeye nyu aye nyu ba ehye so ahye se wusum obi Ah, ahye. yo mbo ayisu fe. Ene na de na hye oye. Na dem pa obi di aye wo amani suo timi ba sa because mu de ye ntan hu se munsu. Enye bibi mbusa bi obi aye obi gidigidi be se o ma mi ahwe pa wa ahwe amwa wa titi bo we mu village abo amwa ti ba ko ne se afia no my fitness se o ma mi ana so to ahwe o fi mu a o ga se wusu yeah Eni eno no nti bema safo kantanka Solomon City ye fasa akwanya isu echia Solomon City fo nyina mo ayade da mase ye retuma na ja mabaso ne yen aba abedi kasomo mu nso betimi abaso a enya asam keto akora 055 1598321 ana 055 00 55522 ja woni yen aba abekasa obi abaso a wodini baby a wokase frɛ no pay I atani wafata wafata Mass FM na ho ye de akupa de me ye pa na de ntina ya mu ntan su sa ono kan ye yusupa ne ya unse ye mu ntu musu sie ayo susie papa na de na ya na musu sie no ni asem na de na ya na musu sie mu fere ana se de de ko mu se de susia because the bank is papa na musipa de tupa mu pesu na so ya musu sie that was a yusupa that was a man there obi try na tie no mo de ko na ba de ya Eburade because me kata na ya ma de ni musipa ya pa na ya se obi anwu di amunsu yes, I'm more than year and a musuni, a trimudin so a wadama. Oh, only the years to go with the guy you oh, but Max FM, papa. Oh, baby, I want to say, see, and Casso. When you haven't baby, soon, maybe. Hello, we didn't be our Cassafriano Penana, because you are any agents. I will be a man. I don't know. I am a saying that the say. What him say, she should much say one soon. It's me, my wound. On the same is so crying, or some form of therapy. We didn't be our Cassafree. We didn't be our Cassafriano pay you. Me do what tomorrow, mammy, with them. A patron, when ye have the Majid. Oh, Maji didn't have a call, dear. Boko na dentina ya munsu. Ya munsu. Dentina membensu. On say oyiri su a one of the captain say one jai su. So obey su a one of the captain one jai. Na one ga sa u so hwan na se mu na mu su na one e pata na ko isia. Na se ye ma yesu a momo ka kire se ye nyai. Enti munsu a sake ye be ka kire mu na ye ntan ehu se munsu. Yesu pa. Mo de ta na. Yes, my woman. And me bisa say, Yabotre. Na a man, ya moon summa nipa uno. What him say about how move wuntem? Only to answer a benefit from not happy. Ya dick, and what the yati does. In part, Odini be Majid. Abdul Majid, no, Alaji free. What ya? Oh, because I are some more. I was now baby. Say one so many swan pie pa mobia who say like Nisua free when ya say, Naya, Obonum crana, Jawabem or the handkerchief Nicatan. Hello, free. But good morning, but Bobby, Sawa, and then Bobby Asawa, Uria Badi, Asosama, Bobby, a bisa say, I didn't tell Mamma and Pay, and Dennis and Nisua, a free money, I say. But and say you super but say this oh am I saying no I could no but you see musu sie in terms of me say me papa we man say there in that but me man we me feel but midnight me cause say me man them be an order no more than 2 hours
Babu asini we ni me chene ni ade ni de ni. Ma me de ndem akukudo no wo ho. We den ni na society na ko fitimi de wa akukudo no. Ba ya twe ho wo kukuo mi ya. Musu ni Kristo. Oni disciples no ka no. Ansi no be su no. Okoe ekusu egugo no so ma we ni jakwa eku. Cross no so kra ofite ejano. But within disciples no so unsu them at the kudunu wo ba kuku mu de yisu na eza mu no musuku ko ira akukwa nto badwam mu musuku ko mu na je se agosu ya okisie nso ote kwanche no woni akukuduro na omika enti mu akukuduro no na wo fom nti na mu nsu wo fom woni pam. Okay, I see nti owura asawa ye de wase papa apa nyankopon sha why mami meba holy wasuda only the wasuda oh ye holy never ne say na of the holy yo obi jina so hello di ni di free hello muni aba sike ni o makata sia isi region fo nyina ho ye obia ho ye da yesu asisi ke ye bi sasa ne memma no edan ti aye dini mu amuso omusu no omusu kura omusu woni pa de na ye dini mu omusa si sapani omusu papa wa ko bi da ya ko ye ne sai omo a omu ni te mama ma no omu de omu ntimi nsu he ma na ni na omo wote mama ma na bibi ko so o ma no abrabo mo omo te no omu de mutimi nsu na ma na krokro sa na sam ne tie atia to mu Dike ye na se I was here who now ba be so mo ba krokro why ba oh there be akoba ne se wo maame efiri mu na wo hunam so nipa bi a wo be wo pa efiri mu dia ene nipa ne ye wo yere kura dia ani so betim ansa na be ma be su no odi ni be bia wo kasa free money o gifty more anti gifty net sense so to for na me adu ye patona mo free kanya me as no pay dia wani tria wo yes street ni so aye na mema ni ntensu omusu papa experience na odi ka say ya na omusu pa because me papa no mo ye 10 omu na ewi na ka oni ni ba ko pe na owu ye me papa su ma tese mambo mu na pata no ti mema no musu pa omo atinka mo wodo ma obi omusu omo atin ko mo ne de mo de ene omo de begu aye ngwegu anya hwe obewu ewu kra so no mo kra anti gifty ya da si echia so twom fo manjo fo ne echira ofo nyina asamiti gifty nka che red banasco nzo mete ne nka che okay oti enka ena no pe echia no ememe na da ho yes omo waten ka no die hello di ni di free maybe family ka se fita mani town okay sameta mani town fo nyina ho ye na no pe oh bia ho ye da yesu ase so de nkwa che ye same ne ebisa akoye be mai edi enti na ya na esu ho ye modene sa oh yesu because ne me wo ha ya ya pa me ka so ne ntiramu okay Niko na kujira niko ni pana ni papewie no ofie na papewie na ni se fichwa ni usu aso ya shen papewie no dia bari de oba ye ni de oba chana oba ya no wa sa we se papewie no bi nya shen dia be kan de oba ya no na se papa na ye na we se ne guardian angel se o ja no hoko na ne be bo ho ba mbiem dada mwase asem ni yeda se papa yeda se na se mema no mo kira o musu na mo nsu woni pam ma no so mo mra me kire mo adwen ye wo mo tai su kire mo na se kire mo mo mra me kire mo adwen de lali num ne ayi udi ni baby akase fia no pay ya family V8 V8 anya asem keto centers wo nyina ho ye na no pay ati atomu na ede nti na yesi mo pese mo besum ye hu se ni suo enye se bia wusu se wusu ani me kan su se ma ade na ya monye sa mema yesu mo su ni da ben ni ye hu brafo na ka si da ben na man ayi esu no ayi se mfa so so nsa na otima su se
The first one is maybe our bush like Umami and I won't be up. Have a bush. Na ye twimu di dia ya munsu, ye twimu dia ya munsu. O say no the way, na say we don't team in Shana unsa ba se be ma twini dia osu. Na be ma dia ye twimu dia. E da sabra ka be ka no. Na one na be so afaso ni so. Eso pasó. Jesus was also. Enti fa dia hi na afaso ni so a eni kwan se obi so hu. Na me no wo na bia. Me no wa bibi pe na e bia o so di music ata o so jamia. Say na obi am kai. We ko so ai. Obi am fa we, obi angara we. Obi an ko ni obi abenya foforo. No kwasem. Ye vi etinya kopon hye papa papa ye da was. We da no pa nyame hu mobo. Udini baby a kase free no pay. Good morning. Good morning. Udini di ofre free. Mensa Mochocho. Mensa Mochocho. Mensa free he. Me fit Solomon City. Solo yes I ba ko Solomon City. Where Solomon City to the whole we are saying. Yes afu kan tanka na Solomon City for anopa mensa ye bisa mo say adan na ya mema e din ma mo say mu besu. Super. Na musu ye wu. Can I say me ka to me na jemo. Kantem ye drive di wo Solomon City final. Na ye say ashama bi wo e fa na president. Don't tell me to say, oh, pastor, any ashama. And now, me for passenger, me won't. And now, make coach now, not patrolling police reason. And I'm going to say, just how much. And I'm see, okay, my sincere end, the much, and not the court station. Okay. Now, young court station, you're quite a police, it to me, Jano. That can't a booty move. I'm saying, no, boss, they are you ever say, you know, say, into now, no, I found home bank, Mancata. Oh, yes, I didn't think, no, boss, they are usually you intimidate. Oh, yes, I demand, you need to ask the nation. Because I can't say, I'm can't now, but we got the apostle. You know, it's changing on the better. You could be station out there. That's what they or the call. Eh, na just say nkan to so na ma usu ye. Press charges atono so. No kwasem. Asa anda ni se na kuma be se man kasa gidi ma ni asa me hand for the nako. Hey, I could not do my lens at least. Oh, I abawu ye da wase papa Solomon City for Nyankopon hwa mo. Wo bi aba so wudin. Wudin be bi aka se free no pay. I'm sending any atiatomu. Atitomu sada na jese ja. Hello, do you need your free? Me give to my son baby. Hey, ti enko, wo da enko. Omu super be wo bi so na girl ejano. Ah we su ama ni na e kokko omu super. Ma ni omu ko omu su ta o ma me be wu. Ampa. Omu super. Pa. Hey! Asemuni. Ene no odona no ode. Odona no ode. Be ma o ge be jawa na okay say bi mo hon mo mu ba mo fa no no. Agosi investment. Bebre fa so aduro no wanu mawu. We de na wanu aduro na wusu a say we de ne fi hon ma. Enti won so betimi aba so na jawo ni abedi ka so bomu. We din be bia o ka se fra no pai. Ma family uni. Mami. Na ho ye de. Na mi adum pa jamo so mo tizo. Adumo, o fra ye free him for mami you. Me from fi acrosso. Mami you acrosso. Acrosso fo nyina ho ye. Nyame adum obi aho ye papa. Yo, de nyame ase na. Akoso ya no ne fa Mami you anopa ye bisa se. Ade na ye dine ma memma se wonum esu na so musunsu a. Ade na omuntimi nsu nipa me ehu. Me de minim se memma su pa. Mami free mu September. Last year. Me papa sunya sa no the form no pre cover. This year February me baba man su we me kunu sunya di me na kwache no. Mami you ko sa kafra. E de ne de ben wa wo besu. Wo besu ayi kwala ba ko si yesu su amfa so wos. Ebusi ama 89.7 FM Maximo ni di no asogo so a utie ni sa ja wani tua. Street ni so she yesi memma no ade na mountain su obesu kura o ma hu na I said wo ye kukuduru fo bi so ya akro wo ye pani ampa o hwe kura nketo nyina serious obi gina so hello we need your free good morning they are from Spinte
Okay, alasa. Anope ye chacha sprinters fo nyina. Anope odo ewu ye bisa se adai na emema ye hu se mutayusu na empo se musunsun po a munsu ma ye hu adai. Member is super by dependent. Dependent then conditions so terms and conditions. 2023 member free mo. I think it's Sunday anopa. Me gari we am be kwa sorry. And me mama so no ye me bibia because me sana me papa free mo nti me me mama ya. And my back ha ma be hozra afi na nyankopon ya aduma no ma piki ama me ya. Pasem. Ke was me he mama na Sunday anopa me sorry ya so mama ko. Wan yare anya hwe. Nti sa de ni so beba. Mi benya me tika ma mi kokuma si nyina. Mana mi tene nchen papa me hwem mi kere mi so ani so banga ba. Se wo mema na maba so nyina mo se mo ma menu mu hu ana musu. Enti ne se oba ne ne boy ti no dia. Hu ni pa e kan dia. Okay. Eja ne show dia. Mama de mama su yesu ba yesu no yesu na according to from yesu so say according to yesu na according from we na nya sam keto a ehu obi say esu ehu hia and obi say esu e according to na wo so dia mama what's what the say 055-159-8321. Braso and just the street in so he no when ye America infa NCNE Mass 89.7 FM. Yeah, mass morning dew and I was so good so uti and they be I say baby man or Panama moneja. A jama modia and I check it was street in so we was so I would dinner maybe I was free. But I didn't have for my way there. Send ye ja nyame edi ho afrusa ne kakankra ye se denti na mo mpesu mo besun so mo maye hu na mo de tete yesu pa yesu. What was the last time I hu ye usu ye? Oh me gwa mi onku bi kra assembly ye na go fa ni le ti ga sa na ja ni de ko ti ne so super cho ni super when you super papa we can't su so we just say oh da oh because crocodile tears I didn't have for sana msuba e wo su da kata ne bonne so sie be hu ne mobo da we evra ko mo dem ase papa race junction for housing down for mo wododo wa kwan no so no maybe a Fidelity Bank ni won nyina ye cheche am block factory ho fo nyina so yakopon enhia makoso ya na je se sunu ye wo niam bi atimi ma ma ni constitute je se ma de yesu kwa wa hu enya emisa so betimi aba so na woni ya bedika so mu di ni be bia wo ka se free anopai. Hello Mpacho hello Mpacho Femi Daniel Amati nkasa free achale botwe fo mu nyina mo ho ye de Daniel on ye de kwato jatabu mu anyame ye adom no wa hu Bata me na ala si jina na bra wo hye jatabu mu na wa su oh David me dance ade a obi wo bo mi mu ban no me dance nyame bo ho ban na de na ye mema na ya munzu oh the idea mema no ye mpe so ni se ye se na obe ma sun a the bema our emotion say our ti mama adibi a sugo man and son of them say bema no or sun afa ho atawati atie bibia esikasem fa ho e bia fasikasem ho de obehu sa bema no wo se awurade ade ani ya yeme ade sumbo man e bia ye fa ni say ni ri bia ordinity eti mo na mo tikokolu a munsu oh there we go enu de ababa munsu obi bom asom nso a munsu mo ni mema kosi akan ni ebrimu a munsu there yo ibe na me no a unto ba we de na osuma ba ku
Ono so aka ne de. Hey, and so much is a quiet. Papa, yes, wo musu. Almost ade na nka say ye yi kwan na nka wo dan ya say kwan ne tene. Wo din be bia ka say free no pay. Yeah, keep your keep your secret. No, na just say teshi nwa bush road for. Oh, na mo ho ye de. Na ho ye pa na mo so. Oh, nyame adumo, ejaboko ye kurekure mo wala na ade ntina ya mu nsuma ye hu. Na oh. Ntina yes, Mamu Hurina John 11:35. Ah, Fatum. Any no. I said Jesus wept. Now Yesu and now for Zaka or pen as empire, others or pen as empire we. But because of that, now money at the university, but on there. By the Uhu yellow. Then it's at you. You need to use my beauty brain. Hey, keep your secret. Na sana wo dey banning. Dem na wo tia. Sana zamni dio. Yes we tia. Wo dey be a wo ka say free. Wo dey. Any baby a ka say free no pay. Safo kan tan ka wo ye wa dey. Anope wo ha no say bi. What you mean now? Say no ho yira no. On Friday, you saw Ramadan and Saturday again. I'm going to go. The whole night. Bye. Just say, Mama, why am I Juma Bay? Hey, whoa. Oh, baby, what do you say? See, Uncle so. Me pa cho vigilance. Hello, did you friend me? Any e wudi ni baby aka say free no pay. Eja ye dey time wa ha. Pato e fa me ade me ka say free Santa Maria. Santa Maria. Santa fo nyina mo ho ye de. Kwasem. Na obi a ehoboko. Ni anti egufo ni etechire hofo nyina. Ai. Yeah, obi a ehoboko. Good. Santa anopa ye bisa ade na mema munta yisu. Na se musu so amoma ye hu momoni wa munisu. Me pesa me chere ma se mu kakra e de family face ehu. One thing is ma enyini ete emema. Le de ntia ma enyini ete emema le se ma esu. Because the usu a distress, will be dia. It's also jubilate the body. It's in the catcher emema nyina se bibi e how. Let's say usu asu. Men kata ma emema na de ni you na de ni review umu kura be yoya umu be yoya woni se wusu no wanso amampia umu yoya sa ayi ni parasa na super pro na ahini no ayi bia be hye wo mna so ha se umu be ye wo ya aya munsun yeah edin the kata se usu ka so usu so se wo ya de let's say usu a na na be me wani na su enti wo last time I usu ye da be de am kan se am san no nwumre ya wo su ye enti ba mi sa enti last time osu ye e da be oh last time I usu ye be ba je se usu ye na nsu obi pa mi de da mi ne yes be mani ni okotie be sie eti usu sie de na je se wen su wada ya hu ni su wada woma wait one of them semuni when you need them mama ana munsu say na ni nyina so wode tete aya su awrade e wo benyimi o me wo ni ade me nsuru mu o no ne ye ka no ne ba de sam ko hekumase mama nyina ni ma nyina to bo ni detire nyesu keto yes munsu ye huni am so ye ntire mo wure bi wate na ye ka se munsu a mo se ba mbaba ye nsu ene obi ka no esu no yeah sometimes so anyway obi any the way of expressing emotions enti no se obi ensu a obi besu ayedi no te ho no mo ase na enye silent crying enyo ebna otete wadwendwen abon se na ja akofa homa enye su mama su mi ehu mobo ye so ye funu yo ya na wa anwene wo se a
Many no one who say be how. And so what me bo ramu dia. He say your time no aka 2 minutes pe. And he say what me bo ramu dia na ya peke. Want to me amu say that homan so aye hye amanfo ani abere a wo mo ba express your views no. What me bo ramu e be peke but want me am bon ram dia na ya kai say we are so sorry. And ye kona kosu kakra. But say bia wutimi bo wuramu wo bra akoso enya ne yenkwa na gyaye na ye homra ne fa people's parliament no enhyehyɛ so nansen de ye see di etam so 55 rinya boy ya ne ahase nti awie be ansa na yasɔre afiri ha ma sports for so e de kakra ababetoa so e de amaye nti abusua max 89.7 FM max morning do ha ene brebe ma kwan na gyaye de ye street vibe no asie I want me amba so wo de nya hwemi nim sa homa no so ayehye ye besan ya biem for people's parliament nti no so betimi aba so ne yen aba be di kasubomu ya enye asamketo akra na ene ye people's parliament ye se pese ye hwe ensunsuaso a eye electronic works enra owura page be boa me hu electronics ne pa edroso niema ye electronics de sa anya de ketwa edroso enti wa yusu awie se empe se wompe biem se asai no ai oto china ensunsuaso boni be ne de ebre environment no nti empempi no one said they said enra yewura apiaje eda eka no aya the mass crab dealers na ye ni akire nhwe baabi a wonom ede ko na za ni pa ya je siga kakra wa won nche ya was say on say environmental protection agency EPA for as I say nkasa na ma no mo educate society ni ewo yes ayi bi wom yes e fa ne lead mercury ewo wo mo ko hyehye kra e poisonous enti no entutuo no smoke na ekọ no wa wote sa surroundings area na wo pe ho nyina no o inhale pe with cancer akoso ya wada hamachi mu no ene wo mo hye no me say sister en ahomachi me da me afa me ti se me ti mframa no bu fra be fra na sesa afa me say ya da me gas liki na se dai me bie me mpuma no obi na wo hye ewura ne wo yes ni fra aba me musu kura mitia me ya ene no so ka ho na me se ne kata a che odendede abusuenti edan ye ho aba empanifo be kasa Ghana fo be kire mo adwenche na wi ani abiem atom na gya won so watimi e de wodie aba na nyina ya madwumadie no atimi akoyie ni nyina nkamfo na ye se ye hwe se oman puntu obetimi akonanim ti ye basisia
College, you go America, college university. Into na kufuasi yanko school in high school. College, you know who's more. High school right now. The Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this. The most Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out of Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the central region. The schools are no one central region. More moving in science and math schools, no. I didn't produce. And then project partners equipment ben ma produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools in your winning at the end there. Quantagra won't even produce be. Muya de Bacano. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. One day, Anna, Max Buy per se, yes, bebre. Bisa me say how? Max Buy at the bundle offers a kesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Banabeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Ne save a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Ne see a 250 amunumuwa. Come Max Buy showroom or memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. Majiwedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7. Tuesday morning. Abusia Max 89.7 FM Max Morning Dew no asugu so a utie no na ansan na yebekọ
ada ye ho aba no ye di kan ka che se enne People's Parliament dwumadie no enro akora ne ya hya se gidigidi kan ya enye asam ketwa enro ya hya se with electronics ye busa se de na ye electronics ye nwura wo fie tete hayen na yenya wura pieje be chechim enne nso nyankopon ayadom ameyensa ka Dr. Pakwesi Edufo Beidu Oba Anasema Muni ya no dia cheme Executive Director for Center for Environment, Natural Resource and Sustainability, Sense Africa. Enti se nyame ye ya dumwa eja ye be share side dwumede na se na akoso ya ye kwana wo ka bibi se ye nenti hwan na ato wa ato akura so o ma ne nye na hoto sa sister aya sam keto wo me se bebia enema afabone any holy come enema afabone enkuntia me na tuma na egubuzi aban anyway no kwasem and na yesi ehwe environmental effect of electronic waste enema na yakọ no se nya enema eda form saa o enso behu na je se ati atom na ekọ abonten san ye de ma bola fo na se ejegu ye fi a ede no hawo na ede eba enti se Dr. Pakwesi Edufo Beidu aye ready a ya dana sema na chima na kwaba seja waji yeso na wani ye betwetwe nkomo anopei ewo Max 89.7 FM so Dr. Yeda wasema wache mini ba media unia wani no studio ni yetifo ina na chefo je so da wasenso seja wadaje ne yenim se ya na munia brekora nso enya frem se ken na magie so na mabeboa yesi nyankopon enhua mo papa na we die yen hyase yen pese ye be hawa dwen bebre ye ka se electronic waste disposal wo obode ani pamu ani wankasa wadwen mu no ese na wuhu no kura nsa na yakọ hawa ede bre ya setenam yo ode meda wasibebe na mu ne Jones ni ejo amoye we don't know how me because me didn't come in front and make all my country by force. Okay, twice. You look say you can't electronic waste they say electrical appliances ne mechanics light when your be electronics be use no. Say you via bibia tukoduno na say you use biem na find bibia homba faso no na e kan electronic waste and say e-waste into wo fridge wo TV wo kettle wo microwave wo mobile phone laptop ade bia electronic gadgets bia we use bia no the big question is say we use via ahine kokogu it's a plastic and as a rubber yeah and the one we are winning so we man maybe should man maybe a plastic way maybe a bola for bit ako and I say na say cry bit with the year no the same thing the same common year the electronic waste no so you can not say it's all about the end product of electronic gadgets na use no we are kokodru and I say home for so eba after use we no na je say ade no wakwa akoto udi sika boarding because say fridge ni TV ni ho nkro ne ba no enye bia 11 Ghana cedi na 22 cedis ho asem na mo wakwa akoto na wa use wa wi a wo mpe bie mu no kwan fa na wutugu na wutu agu kura nso kwan be na wo fa so a wutu egu enne yesi yebusa o most effective way and answer strategy be na wakwa ye nimdifo wodi be ma yetiefo se wakoto ade asai wo mpe biem ade na wo se onipa ko no oye amono mu ho no ma me da se enti no edin kan ye hwe ade na wo to na pon hin freedom and listen tibia to say as a wo kwakoto ade no am se Ghana ha ade ba ko a edi enya power electronic waste management ho the importation of second hand products in Canada. If we say the kind of maybe now products na say appliances maybe free about so kabedu Ghana hano na yengu wada da into no apart from the yenye yetube be free na ya yetube use we free kakra for free ba ko mi no
Baby na or more important mo de bounce one na yura 7 day omukotu gu ebe ka ho asem na ye ne so ye me adum ye sika bia koto bi na ye use no the question is say no be say ye use bi and then ye dey we question we no minyanka asanyembra anka tifo na afefe no mo sheda kan sanya mo ya mutu gu fi say doc we dey mane ha ukura ntini ya chewa gina number ba ko so ekoso ai bebia homa no so won chen na ja wo mankasa ba sene ye ka kum ye gine kokoa num na wo mankasa wo matimi akiri brani duru a wo de wo gina so behu ne e bekoso ma waka yi de na je se wo se me mfa sa number no kura ni kan tu dwansa 055 me tumbo asipa na na obi frɛ sɛ ya me kɔ fast dodo enti me tume bo ase 055 no ahome so 00 eno so be home 55522 number you fra Dr. Gina so still betimi na di nkita ho na eja wonu matimi aba ba kire wo madwe nti doctor ye nkoso e nti no say bebe na mu yusu ade ni wi a wo hwehwe mu no ndio mu ye ne say obeto atwene baby obi bia ono na adwen say we dey yi mobile phone the laptop in ho apaya na nze na wato atwene gated man na dance be mu because we be not there to dey treating to senia ye treaty inure ya treaty ya na afide akoye bibia ho unfortunately no we yet to say bibia a bit me decay and as a bit anane wasase no so enti no eba na san na bia beto atwene bia so no na say okwa kobre ho na so na ne ho ehu komo we no no say these electronic materials, chemicals, but lead acid batteries, a lot of chemicals go into production, and as a into the wood to train out to go be a sakakana. What happens? They say, assassin, and I say, the cocoa to be unknown, but because when we are also exposed to these lead near dinner, a damage human health, a damage health, and the also affect the environment in terms of pollution. So, senior you two train the I am the Brenado ha, and I say, especially Sabola free, once a mudia boy, no more some same friend a more deal with the feno, or more scraps. Scraps for almost society. Doctor Minchuan, would you the Hokra na wonka swam far when you are Mount Sobehunia betamco. Na numpo no say ka ankomo no po be better since any atme for no ye beto atwene keke no if say strap for no dey at least o metumi say go a certain assembly point na o ma say den aye ahwe senior o metumi enya ne ho pe free na o mo reuse materials no na am say ho so ye how power ho scrap for no mujo no mudi no o mo how power but any ye say in fact make us say it is better say nka dey be boabo no na yet me a sources and scrap for and I say they find it your companies the brew krum ha omo into recycling of e-waste into donka say any atim for nonka ye be WhatsApp panoma environment any ya hu di DNA ya hu odin anka ye hwehwe sa companies na ne dia mo no mo den more reprocessing and yes as dia na just say I mean the conventional way of say the day to train the day and yeah there is so because and farm for the bibia no and farm brain that but you see I did back so they say waste na you produce no I am a door to do Ghana for you pay sorry to say this you pay I get too much obi na mo hu bibia na wato electronic way I did that dia na wato because nebo dey because home use because if you go to buy dey begu ho ntende I didn't want to cry no auto obeto go on so on use speakers na yeto radio then why I didn't kasa no I mean we hear the do saying eto so me no o to so a to ne ya mo no kakra with you use wache se ne be ya with me so a protect the environment so esa wo mu say yanka say fofo no papa sin dada no obi o ha de be na wa adwen say dada no dia ya na ho odin na say fi abrochiri if we say abofo no use omo dia brain nti fofo no dia sense omo ya brain in Africa for dia dia na yan papa yes and it per se never abrochiri no say we say go no we use for so many years the technology a omo di year no say 1990 technology a that time no na ebia environmental issues ni sa no ye kenken and drum pembeso to say they environmental problems are many into so when why not get ban 1990 1995 nasa we use we
ebi kwa expire kra san chena ka ho na wo san kokra de sika koto de begu na wo yusu kakra wo se wenye boni de wo yusu ntende se no within a year or two na afi de ade no ye de hweye na aside cross problem say their brain and no ye ba na na aya na emboa nti no ehu behia se ye ne amanfo na nkasa no ye ba ma ya dwen ya ko ye environment so ni ma ye yusu wo share statistics Ghana has we are talking about more than 300,000 tons of e-waste generated annually. A dozen be bring grandma. Already now we are with other waste materials and other waste issues. Until the waste have ever become one. Now and so you are hydring. Unfortunately, no, electrical gadgets. Acquire DBS no, and one will be a use. Acquire. Something. A pattern of the day. Nti ye twe ho furu nso a ehye nti na ho behia se nkoma ye die tie fo betie ne ye na ye di bia se botom na ye ho senia be fa so a ye nso nya ye yusu no it me dispose no effectively se na be ya emfa ho nso no emfa mbrɛ doctors na wo kan die nka ede na asem na asa adane yikosia na ntatwene wo bo anim anya ye wo dane akiri nso na ayasem chese ade no why you swear we no say one kasa as individual no say we dey to bole mu a eno aye case because a task asene so anye ne na best start anye paper mpo no aka say we bia me man 6 months and me man 1 year bi papers bi wo create mi gi afena still emprontete na akwakoye metal akwakoye rubber nso ye ni tua se de ne nwumadie etie ade no wugya to hono ma esaya asase no ena obi wo ho nso se ne mame nkonkohye ayi doctor wo hye nso a ye si ozone layer bi wo soro hono ma haban bi ye katakata soro hono no eno nso ye eno nso ese no me weather conditions sesa ese ye season ene niema te se ye nye den didn't na na say your waste me generalize no ni na no ejina senior you manage your waste disposal asem na no sincerity in fact nkoma ye dey say okay say dan ya aban so a big role to play because it's here you come high no almost 95 to 98% of sa waste na produce no sa aboboy afoya offense saying omo tete na kan yi omo sesa scrap ya no omo no mo yi adwuma na kase ese say a question is say ese say ben pa na ban dia to ho mpono sa informal sector in your omo sesa way no they support them to make sure say omo ya no mind in a more sustainable way omo fufa nso a na so mo budget nji free efia omo de ko hen eno na ya nkoma health ban so has a role to play from that side. But yes, so no sani ame de bia meka say sa ban ne ye ya na wo so ti ho na bia ne ye no so ha wo ankasa wo ni wo health any opomuden no and then also betimi aye as also a person into we whilst we are also pushing the government say betimi putting the right infrastructure in place ebe boana sa collectors ni informal sector for no on betimi asasa scrap ni ade no betimi aye betimi so mo ye ni ye na ye so ye ho atoye no ye ni anso no Mayan fine, no maben to ye. Be fe, se wo benya bo bi ana bibi o box bi o fia. Sala duka we ni na no ha no was sani na egum emfa nwura ni ada rubbers ni ye plastics emfa frafra. Was sani na ade egum ba ko wo de si baabi. Nti wo ho na se me wadom e bia wo tumi kra intentional ko hwehwe sa companies and factories omo ye ya wo de amomo ahande over de amomo anampo se omo sesa nwe nampo no bisa muye because ebi mo ha they deal with credible companies almost say if come o bisa mo no wa find out so where you far or the company A we so for the company B why you say background checks no now also we play a role as a civic person a civic citizen now with the money for not they acquire the right place in the buyer process no a bit to me I very effective now yes sustainable am ye na the basic line is I was saying Nakasa man for the very intentional and consistent. I mean, very intentional and conscious about saying you dispose your waste. Saying a bear be bedrubiano, and say, and I say, and functions on Sobiano and Fambre. We need to really have a positive attitude for such discussion. I mean, for such issues. And yes, Yabekano and could refer many about. And say, Conco, see a Ghana, Timamufo Nankasanian, see where you were, I was see a play.
na eboa yen no kwasem na won said ya na o de ba plastic side na especially bottle waters no abroche kra de ne won mo fie no mo header pack no de akofie no de akwa jizika kakra bi na say ensuo ne foforo na say bottle no foforo ensuo wom na said ye no na nse ye hu se Ghana hanso wo be ko ba ko mienu na ayi rubber kase bi si wo ye se for plastic tum yentimi nya sa ema sa waste yi agisi etwema scraps for besesa agisa yan tututu gubola so agisa na dro awada doctor akoso yati he wo bo wapa obi akohye emse obi akwakohye ayi ni bi a rubber ne we waste ni bi mana bo wa na dwunya asam ketwa agisa yesa ade ebo we nyina kurofoforo so no mutimi yesa exchange method no ha yentimi nya bi I say your problem ayana meka say Ghana ha no the problem there be kan wa say bia no dey akwese Ghana ne ye yini ndru sa America ne UK no sa na ebeye but yes sa na tie okay a question will be saying a very simple and straightforward question aban into me inputting the right investment na into me and yes and marketing these are basic things that we yes the kind of pudro and some which me aye because idea bia no so no the shape attitude that you change ye subani sanya you can say adwendwen etie wo nyoma bi ho but you see the fundamental issue they say you have to follow in the first place no ahon for money ahon sepa ye wo ma positive and I say a good environmental practices no and sanitation practices no ye ko enye kura inti aya na mi wo suro bi kura say abane di dustbins ni sa rubbers ni abesisi ko kura say for inse two way mu fa aduane dia two way mu boni kind of waste separation on say eco hospitals dia aya eta ho bi you be dia ngo dia ni dia no send your baby any to me before no kura no I mean hospitals na po ko mpa so obedi adansia and I say for obedi adansia o hospital na mpa na ya ka tell say we medical waste we then no baby so no na nyama egugum no just say nya na ya ka ho asem no so into ye na to for the subai in fact the attitude towards the environment no and papa I say ye come ade ya dream wo kese and say den sika ya be toka ye si dan ya ye say and no na ya dream ho but you if say ye praise animal man so no ni akopon dia ma ye na be boa na ye tumi di sika na ya dan no mu na ya ho atoye no ya ndwen ho we si dan ye wie na mfama na wo ho no ya mfam papa obeda ada na wo ho ato o twi wo ka na ka bia wona ni na no ho nya ahoto be na wo ba benya inti ya wo say ye nyanka sa na ye di si ye so ye de kan ye suban ho say nyame ye bia no every day bia nyame ye bia no nyame to abonchini nyame generate nyame dispose bia no ekwa obi environment na ekwa ni mpe bia ekwa nkrofo bia ekwa abodi bi ni na be san kwa ba bedroom so eni ntina wo say mehwe na me ya medie ye se ne be ya asanso so no enfa mbreme but ayana ho kana ye den kakra inti ye ni tire mfo na kasa na say so ye suban wo say ye so ye suban at this time and age they be America here and then what they almost say I for a more motis lego ne transact ni ade mpo because of mo kakra wo mu sempa bi sa wo say mo say kra mo say na wo ko mo fia wo be hu waste separation practices wo say mo separate waste how much more ni sa baby aye slums ni ade no so no and also what do you expect from them so it they say within our household na kasa no it's for mutie papa ni maami a wutie nnuan ma mutie me mu say kra na yakasa o ya ton rubber be me say sifia rubber no ye di wi a e wo duane die yedugu obi no mu so obusuo no mu a obi ni yedugu ene ni akaka kan ye separate ye wi akasa we ye to kogu ha we ye de koma we ye de ye sei ye into the na say the waste na ka obetini the plants ka wo dan na chi ho no na when you good environment so when you good plants and say trees ka wo ho no the na anka wo separate na ka wo dey say compost na manure no say the na no potting bag na plastic bottles say den esan egum na e be dey no da comma plant no na soil no say on farm our plants ni na wo so ti bibidi or plants so wo fie na chi ho so if you say it's a suban I will say it's a suban kase pa na me say yes and so na so advocate and say civil society e dey need to aban no so afem
sene be aban so be boa with the infrastructure no na say afane share was man mu and say aban ya na fam de nso to for ya fam de na ade no eden esisi nim kakanka so any asim for no quite decide see and say ne be ya aban na kura no so onya kura mpona e be force no manaye because the people will be mobilized for such changes. So into who say ya bedrins as any as more multi abusan for multi and painting before na yet to me the right thing just to protect the environment and yes I have a brave part that the environment now doctor yade be na say yantie ne ya so brachi a benam e-waste so fi se wo ka se wodi kan ka se lead mercury any nkaye bi ka ho a ahwe na ba into contact with nipa ya na ha adwempa enti yare be na ya so brachi e betimi acheche yen from sa e-waste yo medasi ayana e ban sa effect na but me be breaking it down na amount for yet here in the basic terms and be main kind scientific terms I can say mineba Ghana for you move 90% you renam and I mean you're free assume so electronic waste no waste now so when disposing properly what they are to gata no show na beto ebe push no dia ko ebe kwa hin ebe ko no because kuku wie pumu ekogwie pumu a rubber no na ne wopuni mu na ebe ya ne say ebe tete makoma because epo asoche no ebo no na ekun ewo nsu mu na tink wo fa wani no na wo die hu microscopic way no I mean machine from the you say etete eti kaka na ebe ne say enam na wo we no edansu no mu inti rubber ebi na kwamene by the time I don't just say nam no now when I renam no I mean no inti wo renam no be go ma wo address wo we protein but once wo we plastic kankra inti say and wa renam and the pale renam we renam and we renam sa 10 years time no can you imagine the quantum of plastics are wo we ego yim now this is so near him o body na e wo ho no na me abone such a way say organic materials in a human into kidney, we liver, we then when you are more body no body biano. Unya in Yama a very organic. Into plastic nickel kidney no on to process plastic no. On Konyan no him say near anka fufu on quine the man or dear bim and I call over. Woman of plastic I said they obey me, send more dear or best fighting like a crab, better enough if you don't know dim. Nti bia na say sikidi na say na afije so called dialysis so 800 cedis a week or 4 days will be to me na bia say uko na uko so that is just an example nya wo hum yegu yem the same thing some exposure to lead ni aja yake wo hum yegu bia no egu yem na no na respiratory system ni sa wo lungs na na no and so start dia wo bo ebedi abobo se ebedi no afide ontumi biem ya be ya ne so beden obeja omu na wafa bi ru ti afa so intimi ye kani na no they all come back to hunters e ba be hunt ye pa hwese a was last year and aban betwem ko start ye din komo bi ba say on pese nka mo ye kidney fencing dialysis free this who say identify sa adwene po say ba if we said dialysis on kidney we no abege hia dia amagana fo bebre sa first no nka ka ya re ha Ghana fo a nka ndie ye malaria ne ye cholera ne adia ma ameboa so ende unya no mo membi no press ya sa pe be atra enso ende enye malaria bi mu ende akoye cancer akoye kidney akoye liver adentia if we said really na no esa ko ba na sa be dey abemia na leading to these problems and in there sani no I come on pa and also social hospitals na adia be na kidney dialysis centers person will be become because the numbers are increasing and there's a nyoma ekuye kra no make us say sani no kra ekuye kra say sa malaria ni adia na HIV ni adia ka ho asem ekuye fa bisa doctors no make control this more hospitals they will tell you so these things are very chronic, are very common in our system now. I didn't hear all because of the idea young home. Into say, yeah, I just say if you find one, ever fire home. Yeah, you say
ebia yɛne a sɛ bi onyame yɛnsɛm nyɛ den no ɛne yɛ deɛ kan a yɛkɔ ne he wobɛtumi afford 800 cedis a week anaasɛ 800 cedis 4 days biara wobɛtumi plus ɛho no kaka nti ade na yɛmbɔ ho ban ansa ade na kɔduru baabi a sɛ kɔduru mɛsrɛ tiefo mɛsrɛ environment adeɛ bi a wo dwane a ɛba bɛtaataa wo ɛbɛba bɛkyɛsiw nti na ɛwa de sɛ wokɔ hyɛ wo den na wo sɔ condition so na wo prapra wo no gu abɔnten a sɛ wo de nyame ayɛ wadom biribi ayɛ okay ɛnyɛ okay sɛnea wo dan mu tumi clean ne yie na wo mpɛ sɛ biribi ɛbɛwura dan mu na ɛfi aba hɔ no saa so na abɔnten so yɛ obi fie nyame fie abɔnten so yɛ nature fie nature so wɔ hɔ ma yɛ nea nti na nature no wɔ hɔ nature ni hɔ a wonni hɔ nti sɛ nature fie na sɛ wo nsiesie hɔ a wo deɛ wopɛ sɛ woyɛ ne yie ɛnsi wo siesie hɔ na wo prapra gu abɔnten a nature no ɔno so bɛstate asu bɛstate adi abobo ɛyɛ saa na de baabi na sɛ ɔno so brɛ a ɔde osusuaso no de abrɛ wo a na wate na baabi adwene ho nti momayɛndwen environment no ho na momayɛnhwɛ kakra a yɛbɛtumi ayɛ the little things that we can do to help protect the environment. Yes, I was saying, Bomodia, conscious about the environment. Would the yafa and Yarewa say yan tree near ya asobrachia? A bit me ediacum, be to say a kidney, waka kidney wasam, waka respiratory problems, and wasam. Just say yes, reproductive health in United me, and your infect was so cancer, neurological damages in Yinan Soka. Ebetimi ahadwe na yɛhwe communities no mu ankasa sɛ yɛ sɔre ne yɛsoa saa iwesi de guo chapo community no susuansoɔ bɛ na de ba mu ɛfa bi a yɛtu mpɔn anase yɛkɔ yɛ nim ne ade no susuansoɔ bɛ na yɛ tie de ba sɛ wohwɛ ɛka aban ɛbɔ ɛwɔ sanitation as environmental protection ne promotion de bia meka sɛ nka eni atemafo no yɛ ade a nka aban no saa aka bebe no kwa no kɔ nka ɔmbɔ ɛna sɛ saa aka no sɛ wambɔ a ne hia ne sɛ ne tie ne sɛ it will imply sɛ aban no spend 50 million ɛna ɔde bɔ saa aka no anka yɛ nneɛma yi a anka de ɔbɛbɔ ka bɛyɛ 25 anaa 10 na ka saa 25 na aka no na sɛ saa 40 na aka no school dan na wo dwen ho sɛ aban bɛyɛ ma wo na de bia watwe na atwe na ntumi yɛ ma wo no saa wo road na nka wontumi yɛ na nka saa sika no ɛkɔ akɔhyɛm that is given say aban no so di ne kra na di sika no yɛ ne pɛ because kuma ha deɛ am sɛ ɛba no aban no expenses deɛ am nim sɛ amanfo bebree na wo ho sam ka but ne ati bia nso no ɛyɛ sɛ aban twa kwan or see school dan see hospitals here there they still do and today bia one of the complaints of the man say niska but anka yɛbɛtumi aboa aban ma na free sika bi kakra ɛde abɛboa yɛ kuro no nti as a community no ɛsɛ wo hu sɛ the more we are not protecting the environment, the more we are pushing aban from focusing on our needs. Now, this kind of question, and you may be a wide dream here, but and it's not here because it's not a bigger problem. So, I don't know if it all no. So many infrastructure, a bigger problem. O ban of also school scholarship no sekano mu yedu ana se wunye bimpo. If it's a ban because of niska. I didn't say because can the question because of lion was a mun from program. So can be back call then when somebody else see defense and all other things are investments about the come. So a period that we are the mobile go and free Elmina the quarter quad the side the Abasin call my friends saying Ketan in quite free. Buy a good I see a friend see defense. We don't take a woman. Esikapudo. Nti saa environmental mitigation measures ya yeka ho asemi na no say any ya boy breye na ye nyoma ya anka sometimes ask no nka yan fan kwhye ho nka dia ba be say friends say hospital na sa clinic na esi ukomo na esi village one community one friends logistics enim no so nti no it is cyclical so one ya e be kwa kodi baby akodi be a ne hia won so na nka be ma ababo tompon no so no e be deny no e say de bia na and the development and say ko nim punto no na twesan na say entumi ye den enkonim sene e say kodru it's important to say any as a community beyond the household level no any as a community so no ye benya sa concerted understanding sa ye put this communal effort to ensure say we are contributing our quota to some of these issues here.
Ghana has a shared the breakdown of our local assembly system. And the Americans say assembly may be very effective and on managing the local area very and can you hear this your friends and regional minister near because development is just at the local level, it's at the community level. And I understand it here. Assembly members from small honorable. Someone who see a name. Assembly Subedum Ketwe, a side of one woman who see a name. So almost it is important to say at the community level, no. Yes, we better can you near who say, as a wound near and ya, as someone who say, Wamuna, Nayon, one year and ya, Uniba and ya. It comes to affect all of you. Affect United. Obi the abase one de ajawo yetimamuni watua ne to ne woso ye asoman ba pawaye enti enwura aba na wono de ode akwa akogu ba bia na sempanifu aba besesa na se wo mo anso man to anwu kwampa so a empanifo no mo anhwe me anya de papa no mo no mamra bia nche wo mo me person it me sorry for mu dem ka say me tia me to my from the my essay into me call aben ho akọ bisano aben adentina dey we won year whilst I'm doing my part. You see, when it comes to civic responsibility and no one say bia we share union na wo di aban ho nkomo we your politics. You will be bia boni friend social poverty ne just say some nkomo bi ba untu ho anu ntum enka wadwen sene tie. Into the pacho, Nipa beside anything for you now. You're hiding behind the fact that me tell me tax me into the rest in they are buying. No. Beyond with your tax, you need to follow up and make sure say your money is being used well. Accountability, you have to chase it and pursue it because you're all right. So, but another aspect of it is say, I mean, beyond say who expect to say abino and ye bibino. Beyond say who expect to abino bibino. We don't have to hide behind this taxation to make it look as if say you trade no answer. After the meeting, I could die the mistake from the BCDNC. I don't think that is the discussion we want to have. We as a people, Nankasano, we say that consciousness. In fact, when it comes to these issues, it's about quite a minimum one problem. NCC. National Commission for Civic Education. Civic Education for Information Service Department for I am no more how but almost more how but as far as more some mandate to do these things, no, and we expect them say they will do better when it comes to these explanations and I said this education and sensitization. So now by a month for us better see the need to be doing this. Look, say a banner say why do you also have tax am buying? We tax na buy the private companies in the car. I am person Zoom line because they will be a company, but private companies are more waste management here or buy the bomb hoka. Now, it be say home view. Assume you say when one managing waste effectively. Would you say contracts na buying this private companies in the no? So can I buy future a bit to that extent or that amount and obviously not because we want to good that's the well separated. All that they have to do is also carry or they call now they could go landfill side now onto reprocess it. But here is the case. Wait, why you the person had their good gatem baby. In the instead of so so bedtime waste in the corner. See, no buy so betting gatem or say even bedding. In this bed charger by the company bed charger by a cashier. I buy so charging a cashier. No bit tax on all the buying. So, in the end, to me, because you tax and international, say you're not sure it won't help. No, I was here. Doctor Parkwesi, Doctor Udine, Mamoni, another Chamio, Edufo. The last one is a bedu, minimum say bedu, Hobart. And to make a bedu, now on Casa bedu, the count a bedu. And see, I was your doctor Casapa, but what cry and then so on tea, Sagan and knee, Babi. As well as say, assembly for more important her, woman, your Majuma ye. And Tino Medi Quaco Busum. Yes, and then no one said they attended to Honma. Now, somebody was say a cano yanka,
na se ye dwodwo ho defe ho a won so woje ne sen na de question kra na wo de ka ho ama doctor ne ja ene na wie kra no kwasem ni ensem ni nyina na wo ne owura bedu aka no because aha no akwebesi esi ase obi amfo obi a ho bisa no obi a sorry a freedom of anything association ni ade freedom of speech ni ade enti obi a ye de awope ene ye nyina funtum fram ye na musa enti no komo na modi no nkomo na ye di na doctor ne kura mu no e de afutuo na wo de ma Ghana ni bi titiru no wo mu atese wa hye ye nkuran se ye wa assembly mu na se wo mu nyom adwuma yi a titiru ni efi eba efi ani yi waste ni electronic waste ni ade ade a eden na wo be ka kire obi ni watimi anya kukuduro se me office wa ha me kwa ha se ya ha na metimi akọ report na nipa no so twan ya no wanya anomu ya wonye de Yo, that was a pa. You see, Eddie Kine, the politician, and as a mom would be, no, I'm going to say now, I'm more interest. I'm what Nasia since him who say, Ghana, I want to listen to Kasakwa. Inti almost almost when you loopholes, and na debia no much fire. So, politician who say, when you are Brea, and I say, need to for near Brea. I'm also no master. Inti me, my dream no. We as citizens who say, we have a very big role to play in national development. Me, what would you me? Obia individually no. We have very important roles to play in our development in the development of this country. So you can say, apart from the fact that Obia will feel in the bush, no. Obia ye oh baby, Obia could be ko bone bra. Obia in office my instructions. Obia ni your born mine. But who could do office wa values any norms are also inculcated into the people under you and the people around you know at the same. What do we teach ourselves? It is a manager who tell me, who the other condition your instructions mean your way and we do some fun in here. But when it comes to other aspects, you know, we should it tells you the kind of thinking you have, your understanding of life in its entirety. Instead of it, or wouldn't insurance a company in Jessica, company no air quality, company in your profit. But over here now surroundings, you know, na ayapacha. Then the question is that what really is your role in terms of environmental protection or national sustainable development in Ghana? And see, I was say, we have a role to play in developing the country. So we decide and say with Rima, and I won't be bro how be tunu automatically by default. And you see, the politician, the government fears numbers. So me act, we act. No more say, hey, I'm not for say no. They they know their rights, they know what they're supposed to do, they know what is expected. Oh, I can assure you, say, the change that we also expect from the political leadership, also, they will also wait because they have no option than to follow you, to listen to you. Knowing very well, say, here. So, let's prioritize the development of the country. Prioritize the environmental issues. Wow. Dr. Parkway see eduafo abeidu. We the makani ye pa eduafo abeidu. Center for Environment, Natural Resource and Sustainability. Ye tight trend tia friend Sense Africa. One wojire ni say executive director Dr. Yeda was papa Nyankopon ensure won so dani dan nyina nso ye beba won chen aba abaje wadwenkyere ni nyina nkamfo ase oman puntu obetimi akoso enti Yeda wase yesi nyame ensure pa ye besa amba bium. Okay, Doctor no ebusia se Doctor Kasa Nensi odi tu dwa nso nyina nso ya de fa ho ne fa me ho nti we de ententem ja so me de number ne tu dwa na eja wo nso watimi abamu na waba aba ba kire wadwen kora ya enye asem keto akora okay
Ebusia Max 89.7 FM Max Morning Dew no asugu so awutie ha. Ene de yesua de ye papa yesi electronics ni ade no enwura na ye jama igoro fo ni dogodogo fo no besesa no. Enye se bia asase no kwa na ese ye nya aduani o. Na ekosoro so ha dwen pa na de nyare wa kese akoma yare se bia wo spleen wo kidney wo home nyina nso yade a etimi fa so ha dwen ye papa eno a kire no nso se wompotem ye fi na se wontimi enhwem mpuntu nkoho no mo a sika nka esa ban de babebo ukuro anase area no ho bra no na sa sika no de akwa sorti efi no eyesa nso mpuntu nso ntimi emma enti wobetimi afre 05515983321 na eja nso wetimi abamu bi anase 055055 ni nyina nso betimi afre abaso neja woni ye ba bedi kasobomu na kwaya befa so a enwura titiru enema na import ba na yetoto no bebrebe no yetimi adi hu dwuma na oman no mpuntu so akwanani nti waba so dia ene ye da wasindin ene be bia okase frɛ no pɛ na mame na e kan mame na mame me kato mizra atene na maga e boko sa ye MP kiti ajuma ye dana e woni pa waye wo ye mpete ha yeda e papa kiti ajuma e woni onshira na ape me kato atene na mo kana ye me pa 1999 ana ye call ye focus na me kato me ko a ye mame get kan say my environment to fit because the rubber to come stay asase no na omo nti maso ma we dey mono for asase no ya go school no ti so if you learn for say so the rubber to come e che antana asase asase no and no juma na ni bucha ye rubber buku mantem fa ntuntum obi say on problem see opra na de kogu dayechi yesre aban eni nyango pense omwaye many of us are young, I found a man I will be brave. It may my time for the my fever. Now we are here, over say what I just hospital, I say we seek. Yes, first and program of my year will be a what see, be a own change some cost from my papa of my youth to finish almost my own drama. It's not more but bill. Papa will mean, this is a host. One of the women I tell about. I go see a woman, Miss Watch. Yo so betimi abaso ye pa na jawoni ababedi kasubomu yese na ye busansem bebre Dr. Akata nti wonso de na wodi ka ho wo se ba ko kan ya na ye medene se wo yesa sika na ye de beba o man ho bra no ye de ba ko sesa nwura no ho nsem na ye se wote ho no mokwa wonso a wonya sika ni wusika kakra wose ye de bo ho bra so ye de koye bibi foforo eno achi no yare wa se de ye ma me kan ne yare no doso obi wo ho ani TV ni fridge ese ya no de akoto bola so so bia ba udi ni bebia okasa free adama udi oni bebia okasa free wo se ofata ata wo se ya woni pa na gina so no wasiri ewu na Dr. Bekasa o ofata wonchire mu ne sen papa da de no ta na na mi ya no menta ani da me ya se constitution we ni e wa ha no adwuma wo ho no ma se ni kai nso mi hu ni po mo ye adwuma no ya se wo ba tema ni po tema ha no ma wala ya ka ho asemi etumi je masa upo community work na ko je pende ko de so bo fo no ma aye masa fiti na mo ye adwuma esi abobo ya so mo fa ne so kwa ba bi hu bi ju a de abobo ya fo ede ko se de ono okay enti school na ni ko bebebe ya ko nyina adwuma pe na de se nipa ne ye enti mi kakra ma ka je ni se omo ma na enipa ye wo ma nu mu ye ye se adwuma no so na ye ebo kwa ya nka na se adwuma we die ko mi kwa ta me tuan ka me ti zoom lion ka akra mi se mo tu manye dika afa ni bo tuan ka enti zoom lion ka se ni ya wa himpa na ko se na nka to na so na na fu se no coach ni pa se what dan shit na adwuma be na mo ye o do mo ntire ye nti
me so de anka ti am yes aka example for na wo so mu di dwuma titiri na waste for no mo wo so mo manage wo man mu a ye de omba abegina so se de wo kan no so mo ba aba answer your questions no e de aman of atanya nkopon sha papa ye da wase se ja ye bie mu a se ne street so a na oba parliament nso na ja wabegini seat na waboa mo man punto akwana ni mo so betimi abadwumadie no so ebi ne ye busa ne se ye jai mayare na chichi ye kun yen am ye free atasefo asase so ana se ye betena se na ni sika wo se ye de bo ye ho bra ne mpuntu ba no so no e ma ne ma na se ye tetete ho no mo saa ye ni suade hu bia ne nyina ne se ye ma efi ni nso no enye se bia wo ha na no aba wo ye yankasa ne ye kra fi no because obi kra ne ma ne ba na electronics na spy asay na wankwa ankoto a se ne ye entimi emfa we nyina ma enti wukoto na wode ba fie na ma ka fridge asem sa akoso ya obi wa ha ne fridge sa no de akoto bola so ensuo to gumu a na fridge ni mu nsuo no entontoma pai wom so wahu a entontomo nko a on se ba bia anytime bia eye swampy no eya na emu akora frifrifi asase ye se ba sakasaka sa ne ne nsonsono ne nyina ma yare we nyina ma apart from tontoma e be pai ne nyina ma yare na sa mattress foam na ehye fridge no muzo kra o mo hye no ene ka eno so kra san ye haw eno so ye haw kese pa ya enye asem ketwa enti sa homa no so aye hya betimi afre 055 00 5555 no ye miensa na wo de 22 aka ho se de be ya wo so betimi aba ba kye wadwen na dwumadie no atimi akona nim ye pa ye nhwe se efi no eno koro ye efi a yankasa we de efe no otosomo wankasa no wakwakoto electronics wakwakoto wo cables wakwakoto wo TV wakwakoto wo fridge asay na sign de yare ebre wo de a yade ebe hadwen ye pa Welcome to Tuesday morning. Max FM. Max FM. 89.7. Abusia Max 89.7 FM Max Morning Dew ena wasugu so awutie no ye de tiefo ya hwefo ene empanifo nyina so asepa na die mo abeboa yen ama edwumadie na timi akonanim yie pa na de bia meka se edwumadie kesese ye ya na yenwumako bi adaworoma ene je wo mo so yase a na wo maboa yen na atimi akonanim aseda kese ekwa na ekọ ede amamas by ye phone so ye use ye chese ye pegiga kese no ye Philip Essence phone betimi abo na max buy na akofa ede aba sanso na promotion ekoso wunya TV wunya smartwatch wunya washing machine wunya kettle de aka ho ene ho nkro ne banyina nso no ubenya bi ewo max buy ya max buy ebiem kakraka baya de fontinten fidie no eso www.maxbuy.com.gh ebia na de opesa order wo de no ewo ho a eje tena fie na time kutwu ne yemfa emrewo na emo wo frɛ busa sɛ me wo area we sei hefa ene ben me a na wa frɛ 0544 019552 must buy number no na jawoni wo mo edi kasu ebomu sanso na mega cash da mo se papa koso ya medimosis krawa na wabobɔ so kakra ama ye na ye hwɛ bebi aga medimosis say 55 na nyabo ahimfie ye da wonom asiye papa wonom ebo ye chidom ye papa o se wonom e de medimosis garlic capsules abadwa man so kra uyo obi a opese wo busi immune system wo nan eta ye titiriti opese o detoxify wo nipadua na wo san boost immune system no na eye kama ye pa wo de enubra na akeka bomu a aye medimosis capsules a
odi bi na se wonom a ebeboa oye pa ebiemu nso so wose wo prostate disorder, sexual weakness, sciatica, typhoid fever, malaria, stroke, STI na chese eni yare nkro ne ba aka nyina bia ene na bopini wo mo e Adanta barrier Accra Ministries e na afa nsusu Kumase ahenema kokoben wonom ebehwe oye papa sa enso e na yeda mega cash ase mega cash se enei wonom aba ama amanfo enya sika ato wonom botomu a enei yensu sika ana yensu hia bebrebe de hia ne se obefa wo phone na obe dial star eye code na afi won so no watumi edi sika ama won so ho ato oye papa yeda mega cash fo ase wonom aso yasene e wo yedwumadi nyame enhia papa aseda kese enkoma DJ Hollywood nam se production assistant or your producer wo your technical director or say DJ jese bibia e de kan ho aka kyense nyame enhia na kosred green no yede wase papa seja o menemo ye kokoko still la with machine ho ya yede nyame ase e de amane brabo na Alexa so yes nyankopon enhia wo ya enya asem keto ye say happy birthday kese enkoma ewuku beauty apam Josephine ni dini de ne wa papa ya kese efi ne twotwo mu otwo agoso ya wonhwe na ade nyina Daniel Numakpo and ode emma no ne ba Maxwell ni nyina ye wo mo say happy birthday enkoma wo no maame ya kese Miss ewuku beauty apawu Josephine Ekanidin ho abusu amedin dia bana Krantima Mozino dasene ebesen ehia meka se nyame ya doma wo china ye the Max Morning Dew beba beso Max 89.7 FM ya kramo. As is the king,